wana levana maketemberi makumemberi ntsebu mina ni khalanga pet matable ni warsi matwa jima xitlangu maxingirtana wa jajana makuna lawa ndadatse hakwamukela mingisirome kwalonga yingisela station xuriko eka nhlekani lowu ni ra kufumela ku rumime kulunga ku lata hi byela ku timhaka i tingani murhangeri wa xiyenge lexi xa vulavisisi lexi langutanaka na timhaka ta vukungundwani advocate Andrew Johnson va koho eka khomixini ya Madlanga vele ku hlayini tsalwa ra vo leri va nge i xitatimende xa vo vele ku kaneteni sweswi va kaneta anakeni va sindziseka ku va kaneta tlhelo rero ku anakeni mulumbiwa na ye ina mfanelo ya ku va ala hoko leswi wa swona mavumaka kona se vele ku kaneteni hi ndlela yoleyo se ta va ka itwa kahle xiyenge lexi a xi tsimekeriwa sweswi xi nge le ku hlanganeni na swona kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka mhaka yaleyo ka nomboro yeleyo ya ntolovelo ya 0860002543 kumbe ku andzisa rito ka 0657443911 ndlela leyi ta va kha hi kota ku twa kun'we mi angula mi ku yini eka mhaka leyi bulaka hi yona nhlekani walowu ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti ti nge le ku humeleleni eka khomixini yaliya ya Madlanga mi ta tsundzuka ku khomixini ya Madlanga yi ve na swivulavula ngopfu swa ku ngeteriwa minkarhi van'wana va kombisa kumbexani nkarhi lowu ngeteriwaka a wu nga fanele wu ngeteriwile sweswo swa ku taniya se hi la ta twanele ka wehe ku we angula ku yini loko swi ta ka timhaka totoleto kasi yin'wana mhaka ni lavaka ku yi bula yona namuntlha i mhaka leyi ya ku ku na ntungu wa ku onhiwa ka nhundzu ya tiko ra hina ku na ntungu wa ku onhiwa ka nhundzu ya tiko ra hina van'wana va kayivela mati hikokwalaho ka ku va ku onhiwe nhundzu ku na swihehlo swa ku van'wana va xave tilori loko va xave tilori leti ti rhwalelaka mati hi vo va onhaku va ndlela ku mati ya kota kambe a ku na vumbhoni byi fikaka kwalano lomu madorobeni ku vekeriwa timbhoni ti onhiwa se xivutiso ku ta va ku ntungu lowu nga koho wa ku onhiwa ka nhundzu ya mfumo yi ta va ku kha ku yi susumeta hi yini vamhani nteritolo ni kombela ku ni hita mi nyika nkarhi loko ku hi ya le makungwini ya nongonoko na ku bula na n'wina ntsena kusukusela hafu ku pela awara yan'we hi lava ku bula eka ntsongo hi languta ka timhaka ta ku tanihi va xisati mi titwa njhani loko mi vona sweswi va ku swi kha swi endleka n'we mi swi endlaku mi va mi kha mi kombisa yini ni vona ku loko mi kha mi vumbuluka mi ndla yini na loko ma ha ku thoriwa mi kuma ntirho a mi fika mi vumbuluka kumbe loko mi hola ro sungula a mi fika mi vumbuluka komba ku mi tsakele mali i ncini xi endlaku ku loko vana va vuya ngomeni mi fanele mi vumbuluka van'wani va komba na swirhangisi van'wani va komba na swirhangisi swi nga ri kona xivutiso i ku va ku ri yini a ku hlamuli va xinuna la hi yo mhaka va xinuna namuntlha hi vulavule nchumu hi ngoma a hi vulavule ni timhaka hinkwato leti nga va ku hi ri na tona la tikweni leti ku nga ri ngoma se yaleyo mhaka mingisero mina 0860002543 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti mingisero mina ku angula u ku yini na ri teka riqingho rero muhumelerisi ime kulunga ka 0860002543 leswaku hi ta kota ku va hi twa kume mi angula mu ku yini ni kombela mi nga kandziyisi rito ka ha ri na swiphiqo swa ku ongeti van'wana va hi twa kun'wani van'wani va hi twa se mi nga kandziyisi ku ku kondla hi ta tiva ku hinkwenu ma hi twa laha mi nga ku mi kha mi yingisela mi ri koho loko hi mi tlangela ti-voice note ka ha ri na xiphiqo xin'wana xi nge le ku lulamisiweni hi lava vuthekiniki kambe n'wina sweswi 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni ta ri teka riqingho rero kambe endzhaku ka loko ni ta va ni hundze hi laha Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko u tlonge a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za Munghana Lonene FM makomba ndlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula
ile ka Munghana Lonene FM komandlela nongana ko Africa wa vulavula ku tu bingisela mena tiku ti mhaka leti mi nga na to hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi va ku mi kha mi yingisela miriko a na ha swi ti voni ngopfu ti-video ta executive mayor wa Vhembe a khaya hala na hala a pfulela mati hi ndlela yeleyo swi nga va swi vula ku se mi tshamisekile se mi right hi mati ka tindhawu to toleto kambe mi nge vi right ku ka mphambo ba kombisa ku a va se ma kuma mati kambe a na ha ti voni ti-video ta executive mayor va kha va kombisa hi laha va nge le ku tirheni ha kona ku ololoxa swiphiqo leswi swi fambelanaka na timhaka ta mati ka tindhawu to toleto n'wina mi ri yini 0860 002 vanhu va le Mkhuhlu va ri hi ku tsakela ka vo mufambisi wa xitichi xa Calcutta ni ta kombela muhumelerisi va ni lavela tatana Mdluli mufambisi wa xitichi xa Calcutta a suki laya hi ku ya hi vaaki va le Mkhuhlu a ni tivi ku va ku ri yini mi va vitana yini kambe station commander ya i ncini lexi mi susumetaka kumbe ku station commander va le Calcutta police precinct a va suki mi va mi kha mi lava ku fikelela yini tanihi vaaki va Mkhuhlu ke tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga tsakelaka ku va hi twa ku mi angula mi ku yini hi ndlela yaleyo nomboro i 0860 002 a hi tekeni mingiseri wo sungula hi loyi hlekani aye mjani muhumelele mihaxa hi pfukile hi nga vona papa hi pfukile a kenza mina ni xikalavito ni la ku nghenanyana ka leyiwani ya ku onhiwa ka nhundzu ya loko mo swi languta swi hi kambirhi swilo leswiwani ma vona loko mo fika mi vekela roboto ivi ya roboto yi onhaka swi heta 5 days yi nga ri ku lunghisiweni swo ti kombisa kahle ku lava va yi tlhogomelaku a va na mhaka na yona or lava yi langutelaku a va na mhaka na yona so na munhu loko a fika kwalano wa swi voku xilo lexiwana a xi tirhi ngopfu nchumu lexiwana na hambi no xi guvula that's why na loko va swi guvulini hi kha hi va vona va kha va swi guvula kumbe lava va enforceaku nawu maphorisa va vona munhu a kha guvula mara va hindza just like that leswi swo fana na sweswo swi endliwa hi ku va hi kha hi thola vanhu lava va nga ri ku na mhaka na mitirho leyi va nga le ka yona kumbe va nga ri na rirhandzu na tiko leriwani va tshamaku ka rona that's why mi kuma ku hi fika matwa mhaka leyi mi taku na yona kumbexani loko ka teka hi kuma brigade ya Mdluli kumbexani na vo hi nga va vutisa ku kumbe maphorisa n'we mi nga hi yingisela i ncini xi nga va ku xi endlaku maphorisa loko va vona ku ndliwa swilo swo ka swi nga fambelani na nawu va nga yimi va hindza swi vula ku na maphorisa se va chava a vo chava ma swi tiva ku swi va swi ri njhani mina u rhandza ngonoko lowuwani ende lexi ni nga gina ni xi discovera siku rin'wanyana loko mi kha mi vulavula na yingisa na hlela timhaka loko mi kha mi vulavula a mi tirha kun'wanyana mi ti mi ta tirha halawani no la ku ringeta ku kombisa loko mi fanekele mi hi lavela munhu no pfa ni nga tivi mara hi ku ya hi leswi ni swi tivisaka swona yi nga ku mi teka airtime ya vana va n'wina hi rirhandzu ra ku lava ku pfuna vanhu lava mi tshamaku ka tiko ra vona mi fowunela munhu a ta hi pfuna kumbe loyara ri ta hi pfuna ka xirhandzilanganyi xo fana na lexi mi kumaku ku hi va hi ri na xona la ka nongonoko a hi pfuna hi vutivi bya yena ende airtime a hi mi xaveli ende loko hi pfunekile a hi ku hi ku mi foneli mani hi leyiwani airtime ya n'wina leswi a swi kombisa ku mina rirhandzu na vanhu lava mi hanyaku na vona so loko munhu o za a hindza a kha ku vona u kha u koka simbi ya bodo leyi nga kombisa ku laha ku na pothole a ku hindza ivi ya we ya ba pothole movha wu vaviseka ma swi vo ku swi swa kona a swi kombisi rirhandzu okay a hi rirhandzu leri ku ka hi nga rhandzi mitirho ya hina swi nga va swi vanga yini hi ku vona ka n'wina mina kwalano loko no va ni ri tukulu wa n'wina sweswiwani ivi ya ku va na space kwalano mandzisisa a ni apply no tani khomiwe hi voko
ni fika ni byeriwa ku wena tshama lawani se si lunghizela maphepha munhu lowani maphepha a tirha hi lero ni titirhweni hi ku ni kokiwini ni titwela na ndlala a ni titirhweni hikuva ni kha ni rhandza ntirho wa mina Nimetwini. Danke. Inkombo to mina. I xiphiqo lexi hi nga langutana na xona ku ya hi mingiseri luwa ku ta ntirhweni hi ku rhandza ntirho na ku ta ntirhweni hi ku yi lava ku tirha i kuma mali. Hi leswi ni nga tshama ni vula lembe ra kan'we ma swi tsundzuka. Hi rito eka lava va ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM komandlela nomboro i 0860002543 a hi koti wena ku angula ku yini ti timhaka leti u nga va ku u ri na tona hi ndlela yoleyo okay a hi ringeteni hi twa ku nga kuma un'wana mingiseri hi twa ku angula ku yini eka nhlekani lowu nomboro i 0860002543 ku na timhaka to tala leti ti nge le ku endlekeni etikweni rero ku katsa na timhaka leti ta ku cincacinca ka tiwadi hi lava ku ta twa ka lava va landzelelaku timhaka to siku rin'wana kwala kambe a amukeleni no mingiseri nhlekani butpeta mfukile butame i pfukeli bota cancer hi ngo vona na mina khinsini ku amukela but cindana inkomo nana ku khomakhomanyana leya ku onhiwa ka tinhundzu loko ni languteli botpeta liyani i nga ri hina vaakatiko swilo swa kahle a hi swi lavi ene a hi swi tivi swilo leswi hi swi lavaka evuton'wini hi xitalo loko mo languta mfumo u kota ku mi endlela tirhovoto mapatu ya va kahleni mi nyika na ti-dustbin mara loko ni languta hina tienga tikulu vanhu loko munhu se vanhu va ri na tienga ta hina hi tiyisa emapatwini a ha koti ku xixima swilo swa kahle leswi swi hi pfunaka vanhu va wisa tirhovoto va wisa ti-dustbin letiyani mara xi ni endlaku matimba botpete hi laha ka mfumonyana wa hina hi mulawunyana wa wona laha i nga ri maphorisa lava va va nyike hambi ni ta ku i time frame or timetable or matirhelo ya vona ku i tirha ka section leyi a wu ngheni leyi ku nghena lava la ku nghena lava mara loko hi hlangana na swiphiqo swa ku vanhu va le ku wiseni ka tirhovoto va phusha maribye van'wana ka patwini a va humesi xiyenge lexi fanekele xi tirhana na vanhu valava ene nawu wu tlhela wu teka xiave aka vanhu lava va nga onha kumbe ku tshova swin'wanyana leswi a hi fanekele hina swi hi tirhela kumbe hina swi hi sasekisela ndhawu ya hina a va va khoma va endli nchumu vo yima vo langutisa kana n'wina ke tanihi vaaki a mi na ni lexi mi nga xi ndlaku loko vanhu va kha va mi onhela nhundzu ya n'wehe hi ndlela yaleyo hi ku na n'wehe ya n'wehe nhundzu leyi botpeda swa ni vula rito ra ku hina vaakatiko swilo swa kahle a hi swi rhandzi ni le ku vulavula mati va hi ze ni vulavula siku rin'wana ku vanhu va le ku tsemeleriwe ku tintambu ta gezi leti munhu a fanele a tshama a ku vonakaleni munhu a lava ku khetha ku tshama xinyamini mina ni kha ni n'wi tiva ku i mani munhu a nga ku tsema ka ntambu a ni n'wi vuli ene swilo leswo loko a swi endla mundzuku ya endleka ku hala ka sayiti ra mina hi sala hinkwenu hi ri minyameni hina vaakatiko loko ho kota ku rhandza ndhawu ya hina hi rhandza swilo swa hina leswi mfumo wu hi endlelaka swona va tiva swi tiko ra hina ta va ri saseke ngopfu hi ku hi lava ku tshameka hi tlhelela ndzhaku ku sweswiwani van'wana tolweni wa masiku a gange rin'wana ku hala juniwani vari va yiveriwa tiphayipi man'wana munhu a pfuka vusiku a chuchitela tiphayipi leto pfulela hi xi xa phayiphi lexi va teketa tiphayipi va teketa ti-meter number leti va va ti yisa kwini i tekela vanhu lava nga ku hluvukeni we ya ku tlherisela vanhu ivi ku heta ku mfumo wu hi nyiki mati mfumo hi le ku hluphekisa hina khe hi ti hluphekisa hina hi yexe mara loko hina vaakatiko hi kota ku twanana ntsena loko hi vona munhu a huma wa ndlekeleni hi n'wi tekela decision kumbe hi n'wi tekela ku ri hi teka nawu wa tiko hi n'wi khoma munhu wolowo hi n'wi endla example yo karhi hi n'wi yisa maphoriseni a swi ta hungutana swo tala kuteka a swi ta hungutana hlayisekani boti wa mina a cancer 0860002543 nongonoko i afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti mingixo ra mina ku n'wangula wa wena wu ri yini eka mhaka leyi hi nga eka yona un'wana mingiseri hi loyi nhlekani botpet papa me pfukile ku tshwate ti nga vandzekani ti le ku pfurini botpet mi ri yini n'we mina mhaka leyi ni nga ta yona botpet i ku nina vuhlelinyana bya ti-political party leti ti nge le ku tini na leti nghenaku na vanhu va kona lava hi nghenelaku ka ti-political party mhaka yi kulukumba hi leyi botpet i ku ti-political party letiwani ti endliwa hi vanhu lava a va ri kona ka ti-political party tin'wanyana ivi loko va nghenile ka ti-political party leti
va famba va vulavula ku biha hi ti-political party leti a va dya xinkwa eka tona ivi va tlhela va vuya ka hina vaakatiko va ku political party leyi a ni ri ka yona a yi kahle ivi hina vanhu vaakatiko hi tsutsuma hi ya vhota la munhu loyi a nga pfula phati a kha huma ka phati yin'wanyana a kha ya hembetela ku hey ka phati liya yo karhi a ku nga ri kahle laha mheni nga kona hi la ku nga kahle se ni ti vutisaka mina ku va ku ri ku hemba ka yini a nga ve a kha kombisa ku hi swo swi nga endla ku a suka ku hayi i swi voni i le ka phati yo ka yi nga ri yona Botpet a hi leswi ku yena hi mhaka ku u sukile laha mhaka yikulukumba lexi endlaku Botpet i ku va la ku vona ku va vona va ri varhangeli va ri voxe a va pfumeli ku rhangeliwa hi vanhu van'wanyana hi leswi hi nga ta swona manguva lawa loko ku ri ku ku impelampela Botpet vanhu lavawani va na ntiyiso loko va ha dya leyi a va nga vuli ku ri loyi a nga kahle namuntlha sweswiwani Botpet hi le ku rileni a hi swi tivi ku phati leyi fanele hi vhotela hi yihi mhaka ku hina vakatimeli hi le ku createni ka tiphati vusiku na nhlekani ende leswiwani a swi hi yisi elo ma swi vona Botpet van'wani veri swi vula ku lava va sukaku va ri ku dyeleni ke a hi nge munhu hi loyi wa ha ri ku dyeleni a suka ku hayi mina suka la a sukela xitulu a hi xikombiso xa ku komba ku swi vula ku xitulu lexi a ri ka xona a xi endle leswi hi ya lavaku ku swi ta kota ku vuyerisa tiko ku ya hi leswi a nga ta va kha a vurisa swona Botpet vanhu va lava ngo ku khonya ma swi vona leswiya swa hi mina Botpet hi yona yi hi onhelaku sweswiwa hikwalaho ka ku n'wanyana a nga lavi ku tluriwa hi n'wanyana ma swi vona se ku fanele ku ndlisiwa ku yini hi ku anakeni ku ta va na laha munhu a nga ta va kha a suka kona Botpet vanhu lavawani va la ku tshikiwa va ti fambela va ri voxe hi mhaka va ku a va na ntiyiso Botpet namuntlha wa nghena mindzuku wa huma namuntlha wa nghena mindzuku wa huma Botpet hi le ku fambeni ka majenje hi darata hi ta kuma hi ta gcina hi nga ha kuma xixevo lawa ka tiko leri mi ri majenje va ta njhani hi famba majenje hi darata Botpet la ka tiko leriwani hi ta gcina ma nga lumanga i ku va ta lumisa ku yini ka vula a darateni ni vitwini i brabiso swa ka gama inkomo mirabiso 0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni n'wana mingisirelo nhlekani Depeme njhani ba epfukeli papa hi ngo vona epfukeli na Ncindali ni varhangeri va xitichi hinkwavo so ni xikala vito namuntlha inkomo xivangelo xa ku hi nga vulavuli hi swilo leswi swi vonakaka i ku na vo lava va hi rhangeleke lava va nga maphoyisa a va tshembeki Botpet na vulavula hi leya la Mthahati loko ize community ya Mkhutlu branch commander na station commander a va suke hi ku sukela ku ya yereliwe vanhu 37 lun'we munhu a nga swi khomiwi ni ta mbone munhu ku loyi u tsema makhebulu kumbe u xavise nyawupi kumbe u xavise mbangi ni mi report ku u tirha na vayelwe ni mi report-eka ka yena loko a vuya ku timeka khandlela ndeni wa warile vo tswela vutomi kambe loko ka hi languta yona yaleyo ya Mkhutlu xikombiso papa ni le ku tivutiseni ku loko va kha va vulavula na vateki va mahungu ku katsa na va MEC va kombise timhaka ku na munhu un'wana va n'wi hleketelelaka a nga se kumeka na yena yaloye va n'wi hleketelelaka Botpet munhu loko a hleketeleliwa a va yi va milandza a le ku ni maphorisa ku deploy maphorisa a ma vona timovha ta kambanambana hi la Mkhutlu a va yi va milandza ne vo hleketeleliwa a kambiwa swa ku hi yehe kumbe hi yena xana ke evutomi ta koti ku emahlweni ku sweswi a wa chava ni ku vona wu ri Pet Khalanga u suke epulukwana ta tsena rebot la Mkhutlu ni to ku langosi ni ta kwihi loko ndo ya yi fikisa laha u tirha na vo wehe mugayi manimani xikala vito manimani va ta timikhandlelo xikombiso hi vuya leyela ka Madlanga luya nga boxa swa ku vamani va endle yini a ri pelanga siku ra kona rona ri pela na yena ene loko munhu a fambile a nga ha vuyi family yi hluphekeni u ve mbhoni family yi le ku hluphekeni a va khipiwe maphorisa Mkhutlu hinkwavo
fakwe nyin'wana lava va ku vika madlanga va faka one by one ku lunghisile mavonelo ya mehe lawa xikala vitu ni mitwini khetsi enkomo kala vitu anga khunguvanyekini khunguvanyekini swinene mina lexi ni nga xi twisiseki ku hi fika njhani ka ku n'weta ni maphorisa mi fanele mi tirha na swigevenge mi yo siwaneka kumbe ku endleka yini kumbe loko mi nghena mi nga swi voni mi nghena njhani mara hi la ku bula na tatana mphokwini ka sweswi kusuka ka ipusa hi bula na vona hi langutela ka timhaka leti nga koho sweswi ta murhangeri wa IDAC advocate Andrea Johnson lava nge le ku nyikeni mbhoni va ta hi nyika xifaniso xa ku hi ku vona ka vona va ri yini vona loko xiyimo xi tetani kahle hi va vutisa na timhaka ti ta n'weta ku mi pfa mi fika la mi nge maphorisa a va fambi kumbe va mi kha mi langute hi tihlo ra njhani mhaka yeleyo kwala ka Munghana Lonene FM komandlela 0860 002543 nongonoko i Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomandlela mani kosi na tlakuke va kwala ku la ta hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku hina yini ka vona ya twa ku va ri yini nhlekani Etsani nkowankowa ngiyalina lekapani uyikokahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM makomandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM makomandlela hi ku tumikisela mina 0860 002543 nongonoko ya Africa wa vulavula hi ku haxela wona twi kusuka haleni a studio 4A hi le polokwane nhlekani lowu wa xikwembu hi ku tisela wona hi twa kun'we mi angulamu ku yini teri hi ta va ka hi ku hi bula na va Independent Policing Union of South Africa ipusa lava hi nga ta va ka hi bula na vona ku nga tatana Mphokwinika ku nga Matsalani General hi lava ku bula na vona hi ntshamo lowu nge le ku yini mahlweni wa mhani advocate Andrea Johnson lava va nga le ku nyikeni vumbhoni kusuka le ka IDAC hi bula na vona laha hi ku la ku ta twisisa ku hi ku vona ka vona va vona yini hi timhaka leti ta xiyenge lexiwani na ku xiyenge lexiwani loko xitumbuluxeriwa yini tlhandla kambirhi loko va kha va vabya va nga pfukangi va nga te va ta nyika vumbhoni swi nyika xifaniso xa njhani ivi hi ta kota ku va hi va chocha tatana ku le ka nhlekani nhlekani wa kahle aka n'wina le ka vayingiseri va Munghana Lonene i cini xi endlaku ku nhlekani lowu va kahle hi ku tiko ro a Calcutta veri maphorisa lava va rhangelaka xitichi xa le Calcutta a va fambi advocate Andrea Johnson va sungule ku nyika vumbhoni endzhaku ka loko va nga pfukangi vhiki leri nga hundza kumbexana a hi sunguleni hi leyi ya IDAC kasi IDAC loko yi tumbuluxiwa a va ku yi la ku fikelela yini IDAC yi sunguriwe a yi ri kona nyana khale kambe va yi antswise hi 2024 hi August president loko va promulgata ku nawu wa pfumela leswaku IDAC lava ka NPA va kota ku va na xiyenge xa ndzavisiso va xi vitana ku IDAC ntirho wa xona i ku lavisisa vugevenga lebya ku fambela na ku yiva leswa ti-corruption leswi serious corruption hambileswi serious corruption yi endliwaku hi DPCI leyiwani va ri yi hlawulekile and yi tlhela yi rhangeriwa futhi hi vachuchisi i ntirho wa vona wolowo se loko mi langute ku va yi tumbuluxiwile yi antswisiwa hi n'hweti ya leya hi lembe ra 2024 mi vona ongeti yi teke xivumbeko xa njhani ku sukusela ka ku antswisiwa ka yona ku fika namuntlha muhaxi hina hi vona yi kha yi tirha ntirho wa kahle swinene DPCI khale yi ri kona vusopfa lebyi hi vulavulaka hi byona i khale byi ri kona byona so leswi swi nga hi nyiketa miehleketo leyo vanhu va miyerile loko vugevenga lebyiya byi kha byi ya mahlweni ivi swi endla leswaku na DPCI yi miyela leswiya swi nga endla leswaku hina hi hleketela ku kumbexana na vona va DPCI se ve leswi khwameni swa vanhu vakulukumba ma yi vona sweswi IDAC loko yi nghena a yi zangi yi lava ku ta tiva ku hi vantsongo hi vakulukumba kumbe hi na mali ku fika kwihi so loko yi sungula ku endla sweswo ku dzingeni ka misava ku dzingeni ka tiko se mbulavulo lowu nga kona a xikarhi ka vanhu vaakatiko va Afrika-Dzonga hi IDAC ku kahle ngopfu ku kombeta leswaku va endla ntirho lowu hambaneke na lava van'wana va n'wi endlaka
kambe loko ku ri ku va endla ntirho lowu hambaneke mi ri yini hi ku murhangeri wa vona namuntlha swi tikombo ngati hi ku ya hi maveriveri hi ku a na hi na vumbhoni sweswi va ku swi ka swi vulavuriwa swi twa longeti hayi a swi fambi kahle ku nga ri ku tirha ka IDEC kambe vurhangeri bya IDEC. Vurhangeri muhaxi mi ta tsundzuka butete IDEC i xiyenge xa kahle xi fanele xi ta endla ntirho wa xona ku nga ri na leswi ku nga ri na ku fevhana ku nga ri na ku ngheneleleriwa kumbe swin'wana swilo ende va le ku endleni ntirho walowo vurhangeri byona byi fanele byona bya le henhla loko Johnson a dyohile ka leswi a ka swi endla hikuva a ni hi twa ku ve ku na timhaka leti a ti fambafambisa hi le hansi a ti yisa ka lava va hleketeleriwaka se swi fanele swi lavisisiwa swi leswiya hi ti-allegation ta serious swinene ti fanele ti laverisiwa kumbexani Madlanga commission va ta kuma swin'wana ka swona so xiyenge xa IDEC xi fanele xi va kona hi ku loko swo ka xi nga vi kona milandzu leyo yo biha leyi nga songasongana leyi tsandzaku hina va xiphorisa lexi hi xi vonaka siku na siku yi tlhe yi tsandzana na vanhu va DPCI yi ta mahlweni mahaxi yi endlisa sweswi kambe ka laveka xiyenge xo fana leswiwani hikuva mi ta tsundzuka ni rhandza ngopfu ku endla xikombiso hi Scorpion xi te loko xi ka xi tirha vanhu va nga tsakangi na kan'we mi swi voni ku kulise ku yini na sweswi va endlisaka swona aka IDEC van'wani vo lava na ku vona ku xiyenge lexi va xi fambile hina va ka yi posa hearing xiyenge xi nga yi helo loko vurhangeri byi nga ri kahle a hi sutsela vurhangeri hi za hi kuma vurhangeri bya kahle kambe van'wani kumbexani hi va lava vo fana na mina hi nga landzeleli ku timhaka tatana Nkwini ka ku van'wani ve ri mara IDEC leyi loko na vukona bya yona a yi nga vulavuriwi ngopfu ku nga se fika Mkhwanazi a vulavula hi ti 6 ta July n'wina mi ri yini ya no hinkwerhu ha n'wi tsakela Mkhwanazi ha n'wi tsakela swinene kambe Mkhwanazi yo tsutsuma ehenhla ka timhaka leti IDEC a kha yi tsutsuma ka tona mi ta tsundzuka leswaku hi nkarhi walowuya loko va ta humelela rivaleni a ku ri na mahemihemi ya ku vona na National Commissioner va ta khomiwa hi mani hi IDEC so lavan'wanyani va vona vanhu lava se va khomiwile already mi kuma ku General Mkhwanazi mpela va loko yi lweni nyimpi ya vanhu lava va intelligence lava nga khomiwa sweswiwani National Commission of Police le kaya i mintirho ya IDEC so a yi ri koho mintirho leyi mara yi nga tikombi ku a yi famba hi le hansi so swi sungula ku ta tikomba loko ti-warrant ti humile ku van'wana vanhu va fanele va khomiwa kuna loko mi languta ni ta mi vutisa ku leswi swi nga endliwa hi Mkhwanazi mima naswona kuma mimi naswona ku nga ri khale kambe ni lava ku hi tlhelelanyana katsongo sweswiwani ku na nkulukumba wun'wana na yena i huma ka crime intelligence i tinyikerile maphoriseni ni kombela ku mi vutisa kasi crime intelligence yi lo ngheniwa hi yini i nga ri yi na mintlhontlho ngopfu crime intelligence yi lava ku tshama ka yi hlayisiwa nkarhi hinkwawo aka crime intelligence hi vona vanhu lava tivaka mina na n'wina ku hi dya ku hi xava kwihi mugayo ma swi vona so timhaka to fana na mugayo ku hi xava kwihi endlisa ku yini intelligence a yi fanelanga yi nghenelela ngopfu ka swona yi fanele yi tshika hina vaakatiko hi kota ku famba hi ya lomu hi lavaka ku ya kona hi minkarhi ya hina hi nkarhi hi landzelela timhaka ta constitution ya hina so crime intelligence leswi yi swi endlaka sweswi i ku famba yi kha yi jovota ndhawu leyi hinkwayo leyiwani na lomu ka ku nga fanele ku va jovota kona ende swi va nyika mali a vo famba ntsena vanhu lava va tela tihodeleni va famba hi timovha ta le henhla loko va lavana na Nkwini loko ve Nkwini ka le henhla ngopfu ku famba hi timovha tikulukumba ku hi n'wi infiltrate ku laveka timovha tikulu to ringana dayela crime intelligence yi na swilo hinkwaswo leswi switirhisiwa hinkwaswo leswi lavekaka so mi ta kuma ku kwalaya na vusofa byi kona van'wanyana va le ku tirhisiweni van'wana tipolotiki suka lawani fambe ya lava liya u vona ku swi endlise kwini u lava ta hi tekela xikhundla leswi va le ndzeni ka timhaka leti nga va laviki kasi wa mi vona namuntlha va tshama kha va kombeteriwa hi titivo then loko va kombetela hi titivo a ne va chava ku ta pfuxiwa nampundzu kumbe va tekiwa hi Wavuntlhanu va tshama Saturday na Sunday vo pfuka mundzuku u tiyisa hi west va ta kota ku endlela ku va arranjela na bail u kuma bail i hanya vutomi byo fana na bya van'wanyana kambe crime intelligence a yi tiki leswi swi endlaka
katsakatsa ku ri i nawu ku i faneteriwa wa vutlhanu kumbe ti ta pfuxiwa nampundzu va endlisa sweswo maphorisa loko va nga ku tsakelangi kahle ha swi vona kwalaya ende na yena yo hundza kona Buthpet a no vula ku ni swi endleni swi vonile va swi rhandza ngopfu sweswo swo n'wi tshikeni wa vumbirhi n'wi tshikeni wa vumune endle swa swi endla ku n'wi wa vutlhanu ntsena hayi mi ta twa go va mi tekile Saturday liya hinkwayo liya loko mi ku mi lava bail after hours a ku na muchuchisi mi ta za mi yimela bail hi Monday loko mi yime a nghena hi Monday va ku it's a serious offense mi fanele mi apulayela bail va vekela 7 days mi fanele mi ya tshama 7 days leyi hinkwayo leyi loko yi fika 7 days ya bail yaleyo loko mi ya ka bail va mi nyiketa free bail kumbe mi nyiketa bail ya 100 rand kambe mi mi batitile kambe i nawu na ku swi fanele swi ndlisa sweswo a hi nawu ma tiva ku ku na section 38 ya Criminal Procedure Act 51 of 1977 yi ta mi kombeta laha swi swa mune yi ta mi byela ku ti-method of tindlela to endla leswaku munhu loyi va ngo i dyohile a kota ku ti vonakarisa a court timune arrest yo va one yo va yin'we ya swona mara hina maphorisa hi swi vevukile swi olove ngopfu loko dyohile arrest a hi se tshame vona nkulukumba Zuma va nghena enanini a jele ku va tsariwa xilo lexi vitana ku written indictment loko va endla indictment liya ma cincacicela na maphepha vanhu va nga na mali Buthpet va endlisa sweswiya loko lava nga twanani ku kona va ku la a hi twanani va ku ti-charges tona leti hi nga twanani ku hi tona leti hi lava ku u nghena hi tona i va mi arranjela mi ya ma nghena kota ku va na leswiya swo mi niketa samanisi va ku hi kumile lavisisile timhaka ta wena wa laveka kota va mi niketa samanisi mi ya mi ya humelela ma swi vona and then ku va na lexi va nge i warrant va mi endlela warrant va ta mi khoma loko va ta mi khoma va mi pfalela so ku na tindlela to hambanahambana so leswiya swo va mi ta mi teka wa vuntlhanu mi tshama 7 days mi ya apulayela bail i timbilu ta maphorisa van'wanyana va maphorisa va ka hina va na timbilu tin'wanyana leti va ngo nikiwa va nga bivuriwa na tona ti humaka halaya ka Satana ku va na lava nga na timbilu ta kahle hi ku ni vona Boss Julius mkhwana ma voni sweswo va teka ra vutlhanu mi swi lava ngopfu teka vutlhanu va tshama ku hela ka vhiki sweswi mile ku va ka yiseni bail hayi khona ya mpela hi tile ku vuyeni swinene kumbexani vanhu vo tala lava langutiseke leswi swi humelelaku aka vukhamba kumbe vugevenga lebyi humelelaku tikweni ra ka hina swi ta va chavisa na vona ku mindluku va chava va tlhelela kule na swilo leswiya ma vona tiko ra hina ri saseke ngopfu Afrika-Dzonga tiko ro saseka swinene loko mi languta matiko ya le Europe hinkwako la a ri kona tiko ro saseka ku fana na Afrika-Dzonga leswiwani swi nga endlaku mi rhandziwa ngopfu kumbe mi zondiwa ngopfu a ni tivi ku swi ta endlaku yini kambe matitwelo ya n'we hi wahi leswi nga endliwa hi tatana Nhlanhla Mkhwanasi kumbe Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanasi ni ze ni langutisa timhaka ta social media a va kha va caca a ni twa ku mixava caca mina va ku mhaka ya protocol a yi tirhi vanhu vo tala va fili mhaka ya protocol va vulavula ntiyiso muhaxi because protocol aka hina hi yona yi tirhaka loko mo huma ka protocol leyiwani mi nga tikuma se mi ri ka yin'wana ndlela yo ka nga ri yona mara tatana Mkhwanasi va veringerile va humile ka protocol va humela rivaleni va vulavula timhaka leti va nga ti vulavula leti pfunaka Afrika-Dzonga namuntlha hi va bela mandla hi swilo sweswo muhaxi because va swi kotile ku swi endlela ka swi endliwa un'wana munhu a ni voni ku na flamachini a ta yi khandziya kusuka laha a ya fika Durban u nge za u vekela na tigazivo na sweswiya na tiprojectara va ta va mi dlelela va ti-task force na ku intelligence va ta va yi kumile so loko mi languta leswi nga endlisa xiswona a swi yo hleriwa swi yo vekiwa kahle that's why va nga zangi va va na problem na loko va swi veka rivaleni va kota ku tirhisa swiako swa mfumo va tirhisa switirhisiwa swa mfumo ku vika mhaka leyiwani ende van'wanyana va ku no swi kahle hi ku i vulavulele a vulavula province ya yena and va na right tatana Mkhwanasi ku va vulavula timhaka letiya hikuva a ti khumba xiyenge xa vona hambileswi timhaka letiya ti nga khumba tiko hinkwaro mara va tirhise matimba lava nga na wona aka province ya KwaZulu-Natal kambe van'wani veri loko va za va vulavula a va swi twa ku hayi ku na vanhu lava va nga ni ta swi vekisa ku yini
va nga valala va ku humelela va nga valala va ku va na ntiyiso ka timhaka leti ti endlekaka la tikweni lera ra ku a va la ku hundzuluxa swilo se swi endla sweswiya swo ku khomiwa vona ku khomiwa van'wani ku ndlela ku miri yini yaleya ku ongeti van'wani vanhu vo khomeriwa ku lahlekisa ku laha wena i nga ri na nomo wena ku khomiwa wena. Yeah, no swa endleka Afrika-Dzonga vanhu vo tala se loko swi vonile swi le ku humeleleni swinene maphorisa va swi kota ku mi akela ku ma mi bohela fundzu mi nga endlangi nchumu mi nghena vanhu tiko hinkwaro za ri mi vona ku a mi va kahle n'wina kasi ku na mhaka leyi va ringetaka ku tsutsuma va chava yona and nakona va ri ku ri tirhisiweni. So na vona nkulukumba General Mkhwanazi matsundzuka na va vona na sweswi hi ti 15 ta March hi 2024 na va vona loko i 2025 sorry na va vona loko va tshame lava ka va ko minister ni kombela ku mi ni pfuna man ku na probleme lawani ya PKTT loko pfariwile a ku na munhu a nga va tekela henhla na hina a hi nga swi tekeli henhla hi ku a ho hleketa ku i mbulavulo wa le palamende u tshamela ku endleka kambe va tele ku se va swi vonile ku a ku na nchumu lexi va nga ta xi kuma ka vatin'wi wa tipolitiki va vula ku swantswa ni ya rivaleni mara na yo mhaka leyi loko yi humelela Buthpet a yo humelela ntsena ku na trouble ya ku national commissioner wa hina General Masemo lava nga suspendiwa a va swi tiva leswiya swa Ntlhantlha Mkhwanazi ya swi vulavula hi vona va fanele va lunghise mhaka ya Ntlhantlha na ku General Mkhwanazi va za va humelela rivaleni ti 60 a swi nga zanga swi va a swi nga fanelangi loko ku vurhangeri bya hina xiphoriseni a byi ri kona se va swi endlisa leswiya hi ku vona ku a ku na vurhangeri lebyi va nga nyikiwa byona hi mhaka leyi a va ri na yona. Se loko mi kha mi languta xifaniso xo tani ku na van'wana a hi la ku vulavula hi mavito kambe a va vonaki va kwi lava nga suspendiwa hinkwavo lava van'wana ku na van'wana phela ku na lava va a va suku Lieutenant General Ntlhantlha Mkhwanazi va nga vulavula ka na vateki va mahungu vo lora heta ku vulavula hi va vona va ri ka TV leyi hi va vona va ri ka radio liya hi va vona va ri ka TV liya va kha va vulavula ivi va ya ka Madlanga va ya ka huvo yo endla milawu ka ad hoc a va mitiwe kwihi va le kwihi va kona va yo tshama kwalaya na nini disciplinary hearing ya vona yi herile no hela a wu swi tiva ku outcome ya kona yi ta va njhani a hi swi tivi na hina hi hlamarile kumbe ya ha hlamarile ku fana na ku nga hlama va koho kwala handle kwala a va vona va famba kwalano le vhengeleni va ya swi kota xavela xinkwa va ti vuyela ho ka hi nga tivi ku hikwalaho ka yini va nga fani na vo general vo xiviri sweswiwani va nga hlongoriwa ku na vanhu vo talanyana lava nga le ka ti-DC sweswiwani mara lava van'wana vulavula ku hi vona ni vula ku hambi ku khomiwa kunene ku ya yimanyana khoto a ku hala kumbe a va na nandzu a ni sweswiwani a ku twa timhaka ta ku minister wa maphorisa loyi a nga suspendiwa ku na nchumu lexi n'wi khumbaka aka timhaka leti ti nga le rivaleni namuntlha so na van'wanyana va nga wona humelela ma vona mi twa ku va ri na vona va ri a ku na nchumu lexi nga humelela because loko mo languta mhaka yikulukumba aka case ya nkulukumba la meni vulavula hi ku lava hi vulavulaka hi vona okay i Deputy National Commissioner wa maphorisa yeah Deputy National Commissioner wa maphorisa General Manani rivala vito ra yena Sibiya Sibiya General Sibiya loko mo languta mhaka leyi ka vulavula hi yona yo hoxiwa hansi ka bazi nkulukumba luya i hoxiwa hansi ka bazi hi National Commissioner wa maphorisa loyi a nga suspendiwa leswi a swi kha swi vulavuriwa ku hayi na hi swi tivi ma ni tivi nchumu i ti endlisa wu endle a wu ti endlela ku na maphepha kombaka ku a wu directiwa ku famba endla swo karhi vona va teka lesi loyi a salaka a acta wa ku endla swo karhi hikuva xiphorisa xi yimi phela loko mi ri kaya foni yinene loko mi teka foni ma kota ku byela munhu ku endla swo karhi a ri kaya yena a ri kaya so vona lavaya va fele sweswo so swi ta tikomba loko nkarhi wa kha wu no arezi sweswi kuni ka va swi vulaka hi swoho kambe
swa tiimpala ke swa tibege leti kha ti kombiwa ka madlanga na hinkwaswo swa timovha ai kumbexana swa siku rin'wana sweswo kambe a hi languteni sweswiwani ku na xirilo tatana nkwinika xa vaaki ve le vaaki ve le mukhuhlu a va ha tshembi xitichi xa vona xa maphorisa ni lava ku hi vulavulanyana katsongo na hi yaleyo mi nga si famba ku mi vona ongeti i ncini xi hetelelaka xi endla leswaku vaaki va nga ha vi na vuxaka bya kahle na maphorisa lava va korhokelaka ku fana na swisivenge vakulukumba lava va ri vambirhi a va famba ya vona mativa ku trouble yikulukumba ya hina xiphorisa hi ringete ku xava modele wa xiphorisa a henhla levo a Europe modele wa hina and wu kahle wu bihangi community involvement swa laveka ku community ya hina yi forma part ya strategy leswi vita ku community policing forum aka community policing forum hi kota ku komba swilo leswi humelaka atikweni ra hina na ku pfuna ku lata lavisa vugevenga byo karhi lebyi humelaka aka policing precinct ya le Calcutta te le ku a Calcutta so la a Calcutta la ku fana ku va na ku nghenelela ka community liya loko ku xilo lexi va xirhelelaka xi na ntiyiso va tlhela va va na matimba futa ka CPF liya ku va ku na station commander lexi a hi xi lavi na deputy yena a hi lavi i va kombeta reason ku hikokwalaho ka yini va nga n'wi tsakeli swi kahle ngopfu leswi ya ku hi va sopa mhaka yin'we ntsena ku community nkarhi wun'wani ya misdirectiwa hina hi nga influential na vonkwinika hi kota ku ti vulavula na ku rhasa hi nga fika hi vulavula leswi swi vulavulaka i vaakatiko va twa leswi mini swi vulavulaka va ku i ntiyiso loko ya sala ya swi languta hi fambise vanhu lava endlaka ntirho wa kahle hi kuma ku no hi fambise vanhu va kahle ku sele vanhu vo ka va nga ri vona so mina leswi hina va ka yipusa hi swi tsakelaka swinene aka community ya ka hina i ku community ya hina a yi tshineleli swinene aka vufambisi bya xiphorisa through community policing forum liya ya nawu forum liya ya tirha na a yi le ku tirheni sweswiwani hikokwalaho ka ti-problem leti hi nga na tona hiku a ni swigevenga ni voni structure hinkwaswo swi wile hi mhaka ku chava vugevenga lebyi nga kona tikweni na ku va le ku landzeleliweni swinene emitini ya vona so va tshikile va yime kule but i pusa loko hina va ka yi pusa hi rhandza kumpela hi emphasize swilo leswiya sweswiwani ku va na problem loko station commander va nga xi lavi swi kahle a xi famba ku na problem ku a ni i hireli ku a va nyiketa vukorhokeri loko ku hava byi twisisi a fambi kambe moving forward leswi hi fanele ku hi swi endla i ku hi fanele hi forma part ya xiphorisa a hi hina ku ta va ku ri yini lexi xi susumetaka tatana ni vona nkarhi se wa hi siya kambe i ku ta va ku ri yini xi susumetaka ku ka xitichi xa maphorisa hinkwaxo ivi mi ya kombetela munhu mu ku loyiwani hi ya hi vangalaka swiphiqo leswi vurhangeri muhaxi vurhangeri byi na nkoka swinene vanhu lava nga laha hansi hinkwavo lava loko mi ni ri station commander hi mina ni fanele ku ni va hlayisi hi mina ni fanele ku ni va xavela mimovha yo endla tipatrol hi mina ni fanele ku ni endla sure ku laha eswitarateni ku va na ti-lights na vanhu va kota ku famba kahle so xin'wana na xin'wana lexi xo biha xi humelela ku hala handle xi fanele xi kombeteriwa mina and then ntirho lowu station commander va nga va train va va byela ku community yi right nkarhi hinkwawo yi right loko ku ri na problem ringeta ku vulavula na vona loko swi ku tsandzile ku huma loko va ku suka ku huma ku fana na sweswi loko va ku a fambi i ta famba va ta va n'wi veka kun'wanyana kambe problem leyi va nga va na yona yi ta sala na vona that's why hi ku swi kahle ku loko ku ri na problem a va ngheneleli va solve problem mi nga si famba twanani leswi ungayele lexi eka Afrika wa vulavula hi nga va mani handle ka Afrika wa vulavula a Saselamani police station hi tsake ngopfu hi pfune ngopfu hayi station commander lava nga ta ho sungula ku vona station commander xo patrola na maphorisa ku na order yin'wana yikulukumba ngo swilo swi cince kusukela loko va fikini Colonel Mudau swilo swi basi ngopfu hi tarila kwa ka Afrika wa vulavula se hi tsakile hi ri nga mbundumuxiwa police station liya a ku tsakiwa ku yiwa mahlweni va hi pfuna ya biwun'we va magaliyoni yimani mi lavi laha kahle ngopfu botpet kahle ngopfu a mi lo xaviwa kumbe ta vula sweswo a ni xaveki botpet mina
hambi vona a hi ri ku va monitoreni kolonele a hi se za hi va kahle hi va aho hi a hi yimeleni kule hi vona mativa la ka makuleke ka ha ku heta ku simekiwa na forum yo patrola a va yini hi voxe kolonele ve le ku landzeleriseni na tikresi leti a ti titimerini timhangu to chavisa se ta pfupfuleka hayi phenele a ve se za va va na tin'hweti timbirhi ku na order mativa swilo swi le ku fambeni a va hi xavangi ve nge hi xave na hi xaveni palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula kumbexana hi swona swi endlaku ku vanhu va pfa va twa nga ri tatana ku nyika va nga kota ku hayi loyiwani a fambi hi mhaka ku va swi tiva ku loko te un'wana i fika a tisa ku cinca ku fana na leswi ya madzolonga vurhangeri bya kahle lebyiya ma vona loko munhu a fika a nghena hambileswi va nga na ntirho wo tala ngopfu vanhu lava va tleli mara loko va swi kota ku nghena patwini va famba va dyondza 2 months yaleyo ni sure ku kolonele Mudawu va ta va se va vone swo tala swinene la yena ku endla ku va kota ku ya ofisini va kota ku teka ti-decision leti nga fanela vaakatiko va olovile mahasi vo lava vukorhokeri ntsena vona ni ku va tsake njhani swi kahle leswiya se mi hetsela mo ku yini mi vona hi kha hi ya kwihi tanihi hi tiko loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku lwisana na vugevenga hi ku vona ka n'wina Butpete hi fanele hi sapota swiyenge leswi lwisaka vugevenga tikweni ra ka hina hi nga promote swilo swo ka swi nga ri kahle a hi akeni tiko ro saseka leri ka hina hi preserve swilo leswo saseka swi nga kona la swilo leswi ta endla ku na vana va hina mundzuku na loko hi nga ha ri kona va kota ku va na ndhawu leyi yi hlawuleke yi nga ya kahle na swikolo swi nga kahle vadyondzisi va nga kahle hayi ku vana va sungula ku chaveka exikolweni va ku a swi koti ku famba hi milenge ku va a hi akeni tiko ra hina Afrika-Dzonga tiko ro saseka tatana ku nyika khensa swinene tanihi ipusa hi khensa loko mi ti nyika nkarhi wa ku va mi ta bula na hina inkomu hi khensile swinene khensa swinene Butpete khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM tatana Mpho Nkwinika kusuka ka Independent Policing Union of South Africa ipusa a hi bula na vona hi langute timhaka ta ku ya ka mhani Advocate Andrea Johnson lava nge ni ku nyikeni vumbhoni loko swi ta ka timhaka ta mhaka leyi fambelanaka na vona tanihi murhangeri wa xiyenge lexa xa vulavisisi xa IDAC hi ndlela yeleyo hi ta twa ku na n'we mi angula mukini loko hi vuya mahungwini ya misava a hi na ti-voice note hikokwalaho ka ku va ka ha ri ku lunghisiweni ka swin'wana kambe hi ta tsakela ku twa ku n'we mi angula mukuyini nomboro yaleyo ya 0860 002543 hi ndlela yaleyo hi ta kota ku twa ku timhaka letiwani ta vulavisisi na xiyenge lexa vulavisisi n'we mi ri yini hi xo hi ndlela yaleyo ngopfu loko kha xi pfuvapfuveka ka timhaka ta ku ongeti van'wani va endla yini ku van'wani va endli yini hi ndlela yaleyo un'wana ku namuntlha ka ha ri kahle le ka commission hi ku mhani va nyika xitatimende xa vona loko se va ta sungula ku vutisiwa swivutiso hi laha ku nga ta tika se a ni tivi ku angula u ku yini hi ndlela yeleyo hi vona va fanele un'wana wa lava kha va yimela ku va va ka xitulu lexiya xa ku va murhangeri wa xiyenge xa vuchuchisi kambe loko andakala ku ndliwe swikambelwana leswiya president va ku hayikho mina ni lava loyi kumbexana a va kha va tiva ku lava ta pfa va pfuvapfuveka ka swilo swa muxaka lowu a ni tivi hi ndlela yaleyo se i mhaka leyi nga ta tsakela ku twa n'we kumbe angula mukuyini nomboro nakambe 0860 002543 eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela leswi mi yingisela Munghana Lonene FM nakona ku ya Afrika wa vulavula ntsevu timinete ntsena ku bela awara ya 13 ntirho hi ta fambisa sweswo ku fika la ka hafu ku bela awara ya 13 se hi ta kota ku vulavula na n'wina va xisati na va ku hi bulanyana ka ntsongo namuntlha na n'we ni twa ku loko mi kha mi vona ku tsaka loko ku nga kona loko vanhu va ka va tsakisa hi timhaka ta ngoma ku vuya ka vana angomeni ma va vona loko va kha va vuya va tsakile leswi mi swi ndlaku i xikombiso xa ku i ku tsaka kumbe leswi mi swi ndlaku ko va xikombiso xa swin'wana leswi kumbexana hi nge koti na ku swi hlamusela ke vudabadaba vuyada yini vusopfa ku nga va ku ri yini hi leswi hi lava ku twa swona
se hi ku loko ku ri ku mi tsaka ngopfu mi va mi tsakile ku n'wana wa mina vuya ngomeni hikokwalaho ka yini ku vumbuluka loko ku nga vi kona loko ma ha ku kuma ntirho hikokwalaho ka yini ku vumbuluka loko ku nga vi kona loko ma ha ku kuma muholo wo sungula a ni n'wi mi tsaki se hi yo mhaka hi lava ku tiva ku va ku ri yini se na tatwa n'we kumbe angula mukuyini mingiselo wa mina ngopfungopfu va mhani ni lava ku bula na n'we mi nga swi endleku mi swi vonaku matitwelo ya n'we hi wahi ni vone mhani un'wana a ri na tivhidiyo to tala ta vamhani va kha va mi va mi kha mi ti hlengeleta hi ku ta mi tsakisa kumbe mi va mi ti hlengeleta hi ku va mi komba vuhava mi va mi kha mi endla yini se na tatwa na n'we va mhani ku mi ri yini hi mhaka yeleyo sweswiwana yini ni mahlweni hi bula ku na timhaka ni mi byerile ku na xipiko lexi xi nge le ku endlekeni vaaki va le Mkhuhlu va ri a swi vitani a va fambi murhangeri wa xitichi n'we mi ri yini na n'wina mi nge le ku vulavuleni hi timhaka ta vumbhoni lebyi nge le ku nyikiweni ka khomixini ya madlanga mi angula mukwini tin'wana ta timhaka leti hi lavaka hi nge le ku famba mi va twi tatana Nkwinika loko hi kha hi bula na vona tatana Mpho Nkwinika kusuka ka Ipusa mi angula mukwini hi timhaka leti ni lavaka hi twa tona loko hi ku hafu ku bela awara ya 13 hi ta cincanyana hi languta timhaka letiya ni vulavulaka hi toho hi ringeta ku akana tanihi rixaka i ntirho wa hina tanihi rixaka ku akana ani kambe sweswo hinkwaswo ta ri teka riqingho rero andzeni ka loko ni ta va na umbela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula hello mixer nhlekani na vaxomi ahe hayi minjhani pelu ka Daniel hi pfukile swinene swara wa mina a khensa mi rini n'wina ni nge zi na mi vutisa ni mi twe masungula ku mi va lava a khensa ni va twile murhangeri wa mina wa khale ka SAPO nkulukumba Mpho Nkwinika tanihileswi a ri president wa mina ni n'wi rhandza swinene na yena a ni rhandza swinene kambe leswi va nga hlamula swona ni va pfunile laha loko va rivele vito va nge rivali Mpho Nkwinika va tirha ka crime intelligence va rivala vito ra General Sibiya a va nge rivali mara mi teka se ku va pfuna se mi hleketa ku yini mi hleketa ku vo teka xiboho xo va nga ri tirhisi hayi a va lava ku vona n'wina a ni ku na swilo swin'wanyana loko mi trainiwe swi nghene ka ngati ya n'wina ku tlula mpimo machava ku eka n'wina va mahungu mi vula hi nomo wa n'wina sweswi ku nga vula n'wina hi nomo wa n'wina sivara wa mina ku vula ku vona loko swo mindloko swi lava ku tiveka kahle loko a va ha ri femini so ko ka kateko wa kona a va ha ri femini a va ta ku vule Pat Khalanga vito leriya hambi ku ri vona nkulukumba Nkwinika va tsarisile mupresidente wa mina va ku va ku ta ya ka ad hoc hambi ku ri ka Madlanga mara va ta hlamuriwa hikuva na vona va ze va khomiwa ku ri wa ntlhanu a swa tika swilo leswaku kasi wa vutlhanu wu na yini hava kumbe ka Police Act ya hina leyi vulavulaka Police Act ya hina ya 68 ya 1958 kumbe regulation nge munhu u khoma rini kumbe nkarhi muni kambe eka dileshiya loko va hi trainer ha masquerade va nge i tirhisa mihleketo ya wena your own discretion hi ririmi ra vadyivanhlampfi hiko laha ku nghena ku maphorisa lama Mpho Nkwinika va vulavulaka ku va timbilu to biha loko no zani ku teka hi wa ntlhanu swi nga endleka ni na vumbhoni bya swona swin'wana swa swona swi nga endleka hi wa ntlhanu lowu ni teka munhu wo fana na Pat Khalanga hikuva ni la ku mi dlivela soto kumbe vhiki ri hela hinkwaro ni kanisala ni hlayisa muti wa yena ni la ku angarhela vito ra ku va kona va timbilu to biha swinene kwala femini ya hina ya xiphorisa xikongomelo xa kona ni teka nuna wa yena leswaku ni ta sala mina ni hlayisa muti wa yena vhiki hinkwaro hi nga kanganyisiwi hi nchumu se loko nkulukumba Mpho Nkwinika va n'wi teka ka ha ri General Khehla Sithole ku fika na namuntlha Ipusa ile va vulavulaka hi yona nkulukumba Nkwinika a yi si va kona ka leba a yi si va yimela maphorisa kumbe titleke ta hina ka ha ri na SAPO na POPCRO se ku nghena ka liya mi yi vulaka ya nghena ka mhani lava nga ku vulavuleni sweswi mhani lava Andrew Johnson
ina a ku ri na vanhu vo ringanela ntirho lowu a va nte swikombelo vo ringana 32 ivi ku ya sala loko ndla short listing ku sala tsevu ka va lava hinkwavo swivaro wa mina ku hava na wun'we hi ku ya hi panel leyi a yi ri kona a nga kota ku humelela ku kuma ntirho va tarise swilo leswiya ene tshama xitulu a ku ri vona Mamaluko ku baya se hi la president wa tiko va nga tirhisa matimba ya vona hi ku ya hi chapter 9 chapter 8 hi section 179 na ile ya NPA ile ya NPA Act 32 ya 1998 va teka mani lava hi va vonaka ku lamoyeni namuntlha se loko va teka la ya mupresident va tirhisa matimba ya vona ubuntu wa lera hina swivara wa mina marito loko mami ya ri languta kahle ni yeni ya ri hlaya ni nga jangi weekend leyi nga hundza ri nyika president matimba yo tala ngopfu hikokwalaho minkarhi yo tala swilo swa hina swi fanele swi challengiwa swi nga fambi kahle kambe leswi va nga va vulavulaka hi ku komisa manana Johnson la va hlaya ti-affidavit ta yena loko mi ya ka leswi va nge hearing svara kwala ka ntirho wa n'wina wa ka SABC mi ndle swihoxo mi famba na muyimeri wa n'wina mi tata na leswi mi nga swi tsala na vayimeri va n'wina kambe ku na leswi hi nge hi ririmi ra vadyi vahlampfi va nge cross questionings evidence in chief mutas operandi a va si nghena ka swilo sweleswo laha va nga ta vutisiwa timhaka ta letiya va nga vitaneriwa tona ngopfu ta ku teka swihundla swa vavileri va nyika General Khani leswi swi nga pfumeleriweki swi vitanaka defeating the end of justice se loko munhu a hlambanyile eka ku lava ku tirhela rixaka a endli leswi a nga hlambanya swona ku fana sweswi ku nga ta loyi retired judge Takalani va nga ta va ta languta xona xiyenge lexa IDEC ene hi nge pfumeli xiyenge xa IDEC xi famba ku fana xa Scorpion hi mhaka ya munhu wun'we kambe mhaka leyi lavekaku president loko languta loko va ta teka mali loyi va langute maphepha loko mi languta namuntlha laha ni nga tivi loko mi ve na nkarhi kambe mi fane mi ve na wutsongo vuxokoxoko bya ku i dyondze kwini ntle yini maphepha manene swi nga ri practical swi ri theoretical swi nga mi tlunya minkarhi yin'wanyana mi ya teka munhu loyi a nga faneki na Thuli Madonsela ma vona loko ma languta public protector wo fana va nga hlawuriwa hi chapter 9 ya vumbwa ra hina Thuli Madonsela swi te swi hlawuriwe hi multi party committee swi kahle ngopfu a swi tangi na president a ri yexe president i lo teka xitsaro hi matimba la a nga na wona leswi nge i prerogative powers on his shoulders ririmi ra vadyi vahlampfi a sayina ku Thuli a nghena that's why mi kuma ku matirhelo ya mani lamaya Thuli Madonsela ya tsakisa ya hlaya samsava loko va ta bankulukumba former president Jacob Zuma why va nte leswiya a va ta tirha la va hlawuriwe hi xiyenge xa National Assembly a vula ya va tekiwa hi mupresidente kusuka kun'wana kambe loko mi nga se hetsela minkarhi yo tala loko hi kha hi kula a hi byeriwa ku loko i nga vonaki nkarhi wo leha veri i kala ku fana na a ni nga hetisi na swi tiva vulavula phorisa ra swiyini yini valava hinkwavo van'wana va pfukangi van'wana va fanele va ya va nyika vumbhoni ka va gonyerini hi ku a hi va vonangi va ri le hansi leyi hi ku a va kala swi tise leswi endzhaka loko hi kume ntshunxeto tiko ra hina hi nga trainiwa aka aparatheid ya police force ya central vala SAPS leyi vula ku SAPS namuntlha ku na lava va trainiwa ka homeland vankulukumba lava trainiwa under chief minister Gaja Buthelezi Holobye Ntsanwisi Ramodike swi leswiyana leswiya loko se ku ta ngheniwa loko se hi nghena ka xidemocracy ti-position a ko hoxetaniwa nge tluli position yo fana na brigadier sivaro wa mina hambileswi mi nga talela ngopfu ka DNA ya n'wina kumbe ngati ya n'we yi nga hala ka education i ya va major general ka brigadier wa boya ku hundza hi koho se Khani u hundzile ka brigadier loko mi languta van'wana va lava tirhenga hikokwalaho loko ni ta yi veka kahle kulukumba comrade Hlahlampana i te kusuka ka renge ya vubrigadier ku ya henhla a va vhetiwi va tlhela va ya kamberiwa
na mi byela loko vhetiwa va tlhava kamberiwa ku ngheniwa ka ti-interview pelu ka nga vuyi that's why va ku tala va vona sweswi ni vulaka na la n'wina sweswi ya lama mara va nge vuyi va tsutsumile va xave ti-discharge van'wani va fanele va nyamalala va hambana na swona se tsela ta swi vona hi mahlo a ni ma vona n'wina xo hitisela i ku leswi humelela ku le mukhuhlu leyi swi ndlisa leswi loko i rhangela vanhu mina na ha ri Sasanwana police station ni hlawule hi nexe ti-CPF ta mina ene a ni vheta hikuva ma swi tiva minkarhi yo tala ni vulavula kwalaya moyeni lowu etihlengeletani vanhu a va ti ku ta va lava mi nga va rhandzeki mu ku hi rhangela hi swigevenga mi ri vana va swigevenga swi ta organized crime ya so loko swi ta swi ka swi hlawula na hi xiswona mi tshambula marito man'wani kwala moyo lowu swi va wa meme ni nga rivaleki mo ku na un'wana a nga mi fonela kwalani a vulaka nono ko lowu a ku tivhene ta hosiwa ti-escota vanhu vo huma hala ya va tlula biloho va ya hala Venda lava rihlovo releriya kati i ndlela ku va nga isto kotiwa a ta kota ku va tekela swa vona se liya ya le mkhulu le station commander hi ku ya profession ya commissioner wa vona Vesi Mkhwanazi na n'wi tiva Mkhwanazi a ni n'wi mbambeli a ri mi tshama xitulu na tshama na yena Alexander Barracks mina ri xandla xa yena lexi lavekaka a suki nkulukumba loya hi ku copeta ka tihlo phu na hlambanya ri nge n'wi peleli dyambu nkarhi wun'wana na wun'wana va ta boheka ku n'wi susa hi ku ku rila vaakatiko loko vaakatiko va rila swa ha fana loko ku ri le CPF se CPF na yona yi fanele yi endorsa ku fanele leswi mi nga tlangela phonkwini ka kwalano loko va ku sasela mani ku ye emdawu se loko va n'wi cinca va ta n'wi cinca kambe mhaka yikulukumba va n'wi susile a va susangi problem swi lava vula ku vumbhoni swi fanele swi kala byi ya aka varhangeri kumbe ka mafokisi kumbe mi yisa vumbhoni xihundleni loko mi vona ku phorisa leri mi nyikaku vumbhoni kumbe station commander lexi a va tshembi na va ta yisisa ku yini a va tshembi swi angarhela xivutiso lexi a mi nga ni vutisa xona ku vanhu va jampe va fika njhani le henhla that's why hina hi tsutsumile xiphoriseni hi va siya va ta se va swi vona va makwanga hi hambana na vona a va va tshembi swilo swe le ngomeni a wu vulavuli ka va ka manana ku fana na sweswi va nga ta vuya moyeni mi va vitanaka se lava salaka va rhangela vo tala va teka swilo swa le xiphoriseni leswi hi swi tirhaka etiparedini paredini a yi ndlela ku nga si ya nghena ntirhweni i nuheteriwa ku a wu tekangi swin'wana na i bale kahle na le ka code of ethic na ina xidloko xa wena hinkwayo uniform yi helerile na wa landzelela milawu loko i karhi i famba patwini a wu dzahi fole na a wu fambi nga ri na xidloko nhlokweni na loko i ri na xo i lava ku ya dya kwale dyako a wu dyi vanhwini na sweswi loko ni ri peluka ni ri laha ni swi tiva ku ni tirha kwini a vaterfal leswi ni nga swi vona ni nga swi suka xiphoriseni munhu a nga ha yile ku paredeni wo vhaya gata xiboho xo xibedhlele xi ta xi fika xi n'wi nyengela xiboho xo lexiya hi ku a nga tshami na xona Ay. Andre. Very. Oh, guys, maphorisa abi. Ay, yeah. Maphorisa ami. At mi pfumeleri ku media la ku nga na leswi swo mbeka huku. Mi sungula ave ni nyukati. A swi pfumeleri leswo mbeke huku. Ni nikati munyu kwa a swi pfumeleri. Kumbe mi ta byela ku maphorisa lama khala n'wamerini 0860 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makumembirhi n'we timinete ntsena ku bela awara ya 13 nteri loko hi vuya mahungu ya misava ya nhlokomhaka ta misava ta awara ya 2 hi ta bulanyana katsongo na vamhani hi twa ku matitwele ya n'we hi why loko hi kha hi languta ka timhaka leti hi vulavulaka hi toho hi twa ku n'we angula mu ku yini hi mhaka leyi ku loko mi nga anguli swi hetelela swi veka ntshikelelo ka ku hina ho swi vona kambe loko swi vuriwa hi n'wina kumbexana hina ho vilelela swilo leswi a hi nga fanelanga hi vilelela swona ma swi vona mamani se ni la ta twa n'wina hi ndlela leyi kambe a hi se fika kwalano sweswi ha twa n'wina kwala mi nga kona 0860 0025543 hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula DJ Brian na Koneka
se mina a ni ta ku boti a humi ka yena sweswi yaloye a teka timpahla letiya a ti yisa kwele a Clayville a fika a ti veka gedeni ta ti teka sweswi loko se mi tshika munhu mi ti veka na le gedeni a mu n'wi byeli ku ta wu teka ndzi fana vurhongo sisangala vuxoku tshamiseka we buti na wena wa jaha 2 months swa feyila se a tika u n'wi tikisini umaka yena kuneneka simfela yini xana u na xiphiqo lexi ku tsonaka vurhongo rhumela email eka ndlovuxg@sabc.co.za 6 to 9 musumbhunuku ku fika raramhla pena eka Munghana Lonene FM makombandlela hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM makombandlela amkeleni n'wana mingiseri hello nhlekani Umthatha papa mina hi ku mashumi hi ta xuma hi ku yini na hi ngovo hayi na yena hi karhi hi xuma kwala hi nga kona swa ku hi xuma kwini mi nga vutisi a ri ngheni nga ngheni ndhawu mabutsi ni le ku julukeni a mi ngheni ndhawu ntiyiso Buthat me ntshama la Bushbuckridge okay imkhuhla ile kule na la mentsamako maybe ngenda bo ma 20 kilometers so makutiva vele n'wela ku mtshama mitina le mukhanselara wa ndhawu leyi so leswi swi endleka ka laya a no swi tiva ngopfu mari mhaka leyi nga va ko khale na khale laha mi ni vone nga ku a va langutisi ngopfu ku humelela yini ka ndhawu liya lava va faneke va lavisisa kumbe lava fanekele va ta na xitshunxo ni vone ingaku me a va endli hi laha swi faneleka kona John hi ku loko a ku endliwa a hi nge ni nge bihi xigodo every day loko ni ve endhawini yo karhi loko ni fika la na khugunyeka nawa loko langutisa vanhu lava va se va nga dlayiwa lahayani so van'wani va tshama lahaya so ri ku va tsundzuxa van'wani vini va leswiwani mara ku na buti loyi a fanekeleka a ri hosi kwinikwini a nga lahlekela hi vutomi wa kwalahaya va landza mhani wa yena va nsati wa yena va n'wi dulela ndzeni ka yindlu kokwalahaya hi laha a fanekele swin'wana na swin'wana a fanele swi lavisisiwa swa ku kasi kahlekahle ku endleka la yini ka ndhawu leyi mara a va swi endliwanga sweswo swi vone ku nga va na pongo hi kona se va sukumaka n'wana a lava a ya vona loko se ku bohe pongo mara loko se ku hele vanhu vangani a hi khale swa sweswi butphela hi khale ombi last month loko ku ri ku maybe i May nga ku ri May ku nga va ku dlayiwa n'wana loyi a ri phorisa khale loyi a nga duriwa hi vhiki leri ivi va nga swi koti ku va n'wi hundzisa emisaveni ivi va n'wi landza vhiki lerin'wana va n'wi hundzisa emisaveni so kahle leswi hikokwalaho ni ngome ingaku a ma lavisisi ku kasi kahle leswi ngo sweka leswi swona loko loko swi dya swa swi bola kumbe swa swi burini ku cheriwe yini la yini lexi bolisaka swakudya and I vona ntsena lava va swi nga so butpheti na xin'wana lexi xi nga ta la South Africa hi rhandza ngopfu ku tlula hi vulavula loko kun'wanyana se a sungulini se a nge swi koti ku fana na ile ya ka general wa le KZN loko a sa ta va vulavurini un'wana na un'wana se swi na ku yima ku fanele ku endlekela yini mara nkarhi loko a ku sungula a ka ha vulavula xikhayamambuti ku hlaya ka van'wana ku na xikhayamambuti a va nga tshuneli a swi nga ri na mhaka hikuva swi nga va khumbi vo loko se swi va khumba hi laha se va sunaka ku va yini ku fanekele ku fa vanhu vangani ku va lava va ngo duriwi phela a ku na xin'wanyana xi va faka hi xo vanhu lava nga laya vo duriwa a xi kumeki xibalo lexi nga va dula loko mo langutile loko mi ku ri ku mi vina na nkateko mi va mi vona i picture ya movha leya golf leyi nga dula botpetra swin'wana swa ku no leswiwani a va te hi mixini a ku nga ri timhaka ta ku ntaka wehe u nga fika u nga ni tsala kumbe whatever ni dula wehe no that was a mission because of like to hold stick nghene any part of the car any direction a ri ku buweni movha leya simana ta sinda mpela hambi loko vo nkarhi n'wana leswi ku na ku va munhu kumbe i wone swin'wana kumbe vo wonerini mara madlayela ku fana wa so a ni tshembi ku hi laha u nga ma tsakelaka so lexi phurosesa lexi endla xo va faneke va langutisa ku sukela ka mhaka leyi la nga so ku yi suke njhani van'wani va ku hlamusela last week va ku hlamusela leswaku fane
hi le Mariti ku va ku ri va ri le Madransi hi le Vuyelani ku va ku ri la Mkhuhlu ndhawunyana yi le kwala Solani loko loko ku kuma loyi a nga tshama la Mashego u hlamuserile ku ndhawu leyi yi nga njhani vanhu lavo tshamelana laya swona a swi tiveka khana kha swa vanhu va le Mariti ndene a hi vachava hambi sweswo swiwa loko no famba hi movha hala sayitira la Mariti so na tlangutisa hambi ku ri nhlikani and take my chance wa swi vona mara why hi fanekele ni chava ku famba na nhlikani Bushbuck a yi na siku na nhlikani a swi tiva ku na mani kwini i endla yini mara ngaku a va swi langutisa ku va va dilana na swona a va dilana na swona leswi swa ku moko hayi va yi solvile le kwini u va yi solvanga ku va ku solva nchumu a va twi na mhaka leyi nga basa kahle va vona ku endlekela yini va nga kombeteli munhu wun'we hambi leswi va kota ku mani i faneke a suka swa ku hi murhangeli kumbe yini a ni voni swi ri swona a va langutisi ku mhaka yi le kwini swi nga endleka wun'wanyana loko ku ve va fanele va languta ku mhaka yi le kwihi hi ku vona ka n'wina yi le kwihi hi ku bona va yi vonini mhaka ku hayi kahle xiphiqo xa hina xi la loko ho susa loyiwani swi swa hina swi ta tshamiseka na swi twisisa ke Bushbuck wa vona hi vulavula a vulavula hi 5 ya vanhu a vulavula hi 5 leyi nga fa sweswi yi nga 5 at the same time a vulavula hi yona how long ku fanele ku lunghisiwa munghana wa metra laya a ri volunteer namuntlha a nga ha ri kahle i dulu a tirha laya mhaka yi helele mpfhukeni a nga rilisiwanga a nga endliwanga nchumu a nga niwanga ntirho o hlupheka namuntlha swi speed a volunteer tanihi phorisa yes a ku ri lava va miri ma reserve yes yes a reserve iyo kona ku Justin Mwemla a va a dule xipara futhi a xala namuntlha tshama henhla ka wheelchair mara ka landzisa mhaka ku a yi kona ni ta mu byela xitori xin'wana xi nga tshama xi endleka lexi va nga xi endla kwalaya va n'wi vitana ku fanekele a ya tsutsuma for fitness ya yena a tsutsuma for fitness ya yena a nga byeli nchumu tirhisa ta za nga ti va ti vuyi so hi leswi swi nga tala ngopfu swi nga a va lava tsuku la ku endlekela yini lava tirhaka na van'wana swi endlaka na ku ku na something leswi nga swi tiveki a hi ri ku na mani mara a va lava swi vuenti a ku pumbiwi munhu ni leswi a va lava swi vuenti ntsena va tshika swo hayi a ku fambi luya hi ku sweswo swi nga tala ka swi nga ololoxi xiphiqo lexi xi nga kona ndhawini liya a swi nge xi ololoxi ku leswi swa ku un'wana a ku famba mi nga va East Coast swa ku mi tlangisa petrol ku ri kosta ku loko mi nga va nga East Coast ku ta ya ku tekeni vanhu va ta va na timishini ta ku hambanahambana mara a hi nge tsakisiwi ku va nkarhi wun'wana bosofu sweswo swiwana un'wana ku faka travel a ku ni ta hundza laha a ku na ni ta chava ku famba hi 8 namajambu why a ropela phela 8 namajambu Bushbuck nemetwe swona kenze enkomo hafu ku phela awara ya 13 a hi ku tumingiseriwa mina nteni la ku bula na vaxisati sweswi andzakala ku ni kume tihloko makale ta mahungu a hi buleni mani mi ri yini va mani loko xiyimo xi titani mi nga chavi fonani mi va xikwala vito hi bula kumbexana hina ho swi tekela ngopfu henhla so hi vava ngopfu hina hi ngo va vahlaleri hi ri kule kumbexana hi swi twisisi ku mi tsaka ku fika kwihi andaka ku hela ka vhiki a ku ri ntsako eka vatswari vo hambanahambana vatswari lava va tsakisiwa hikuva vana va vona va khupukile ka kusuka ka vafana va ya va majaha ntsako lowuwani wu ve koho ka tindhawu to hambanahambana hambileswaku ri na mindyangu leyi yo a yi rila ku va van'wani va vona va nga ha vuyangi engomeni hikokwalaho ka mintlhontlho leyi va nga fika va hlangana na yona kwele engomeni xiyimo xo tika xexo kambe lava a va kha va tsaka a va kha va kombisa matsakelo lama ku ya hi van'wani va komba ku ngeti matsakelo lawa a hi wona lava va langutele wona se ivi swi hetelela swi fikisa kwalaho ka ku hi ku kumbexani tanihi vaxisati hi nga mi nyika nkarhi wa ku va mi vulavula ku minkarhi ku tala mi ta va mi kha mi ku hi tsandzeka ku nghena ni tivi ku loko mi pressa nomboro leyi yo ka yi nga ndli loko ya languta ku n'we mi vaxisati ke kambe ma kha mi kombisa leswaku mina xiphiqo xa ku nghena kambe xiphiqo lexi nga koho i ku ma swi lava ku hoxa xandla ka nongonoko lowu se sweswiwani hi la ku bulanyana katsongo na n'wina na ku ta twa ku matitwele ya n'we hi wahi loko mi languta na loko ku ve nan'waka loko mi languta mi vona swi antswile loko swi fananisiwa na swin'waxemu mayelana na timhaka ta hi ndlela leyi vaxisati mi tsakisaka xiswona loko vana va vuya ngomeni man'wani matsakelo ya va ya ri matsakelo ya ku va vanhu va komba na swirhangisi na hinkwaswo leswiya
hi wo matsakelo ya kona ke nako ku va ku ri yini lexi susumetaka leswaku loko mi tsakisa sweswo mi za mi vumbuluka mi komba hi ndlela yaleyo mi kombisaka xiswona swi fambelana na ngoma kumbe swi fambelana na ntsako hikuva loko ku ve i ku tsaka kokoloko hikokwalaho ka yini swi nga ri ntolovelo ku siku mi kumaka mali mi tsaka hi mi vona mi tsakisa sweswo hi siku leri mi va mi kume mali kumbe hi mi vona mi tsakisa sweswo loko mi va mi ma ha ku hola kumbe hi mi vona mi tsakisa sweswo loko ma ha ku xava movha kumbe loko mi sweswo hi leswi hi lava ku twa swona se nomboro hi leyi 0860 00 2543 0860 00 2543 ni lava ku ta twa hi vulavula ani mi nga tirhisi WhatsApp mi nga tirhisi voice note hi mi lava ka nomboro yaleyo ntsena wo sungula hi lo nhleka ni botete ayeses ni wun'wana wa leswi ni nga swi vona hi mudlivela loko ku vuya vana ngomeni a swi nyumisa swinene bonani sesi wa mina mi nga ti yingiseli ka radio va ta mi byela lavan'wani ku va mi twini n'wina vulavulani ka foni mi nyiza la ku nga na radio mi kota ku twala kahle sesi wa mina hayi ni ti mina ni ri ku yingiseleni hala tlhelo ko ni kha ni fona inkomu sesi wa mina mativa ni vonini vanhu va rixaka ra ka hina ku ri na ngoma kwala ka Xikundu ni vona mhani wukulu a endle xibelani hi mabekiri and then u mbale xitofi na milenze u vona ka swilo hinkwaswo ene i mhani wukulu ku nga vana va vafana na vamakoti vingi xana a swi twisisi nghozi eka hina vavasati loko swilo swi ri so na hi yo mhaka ni vutisaka namuntlha hi lava ku twa sweswo n'we mi ri yini loko mi swi vonisa sweswo hayi ka mina a ndzi voni nga swi veka njhani hambi ni ta ku hi ku rhuketela mara ni vona swi ri na ku chucha xinduti swinene eka hina vavasati ene swi tikomba swi ri swa vudabadaba ni swi tiku ni swi veki kahle na hi ku khale a swi nga endlisiwi swona leswi a mi ta vona loko vana va xinuna va vuya ngomeni vakhegulu vo mhani na valava va khidzamela va mbale kahle swibelani swa kahle swa ka swi nga humesi swirho emirini wa hina a swi ri kahle ngopfu mara leswi endlekaka sweswi botete swa nyumisa swinene hi swo phela hi hlamalaka ku swi va swi kha swi lava ku fikelela yini hi ku vavasati va tsaka nkama n'wana wa fika n'wi nyika n'wansati n'wi nyika 5 wa 10 a nga vumbulukisi swona leswi mi ndlisaka swona ku i ncini xi endlaku ku loko va vuya ngomeni mi fanele mi komba sweswi mi kombisaka swona kumbexani kumbexani n'wina na swin'wana mi nga hi pfunaka ku hi swi tiva hi ku ya hi mina ko va ku humesela endleleni tindlela tin'wana ta vudabadaba hikuva leswi swi endlaka swa kaharisaka wa ku celebrate ku vana va vuya ngomeni ko va swa vudabadaba botete ni mi twi inkomu sis 0860 002543 hi wo matsakelo ya kona ke phela loko ku ri ku wo matsakelo ya kona ne ku ta vulavula ntiyiso vula ka ha ri na nchumu xo tsakisa va mhani sweswi a ndzi tshama ni ma vona kun'wana matsakelo lamaya hambi va bonasile hambi va le a ndzi tshama ni va vona va tsakisa leswi va tsakisaka swona se ni lava ku tiva ku hi fika njhani la van'wana hi laha ni hlekani Butete Mpfukeni. sesi wa mina hi pfukile hi nga vona Mpfukeni. akenzi Butete a hi sunguleni la ni twe ni tsakiseni ta swa loko mi horile matsaka na loko ku ri salari yo sungula matsaka na Butete vo tala va vamhani lavayana va ri ku swi endleni ene mi ta ni khomela mara a va dyondzangi ene loko ni ku a va dyondzangi ni vula ku va nga va pasini metiriki mara dyondzo ku ya mahlweni ene dyondzo ku ya mahlweni a hi mhaka ngopfu yo kuma ntirho mara na ku pfuna enqhondweni ku i kota ku hleketa loko i ri ntsatsi Butete problem yi le le ka xihoko leti ni nga ti vona ti-video to tala ni vone na mhani wun'wana a hoxe xibodhlelani la xifuveni la loko a kha a ta hlomula xibodhlele lexiyani a nwa va vuya dara Butete va teka mali va xava xihoko leswi va rhangaku va nwa before va ya ku celebrateni van'wani va sungule ku nwa hi wa ritlhanu loko u tshwa madlala navo va sungula ku nwa va ku hi nampundzu hi ta va hi tlharira mutini ene loko i dyondzini Butete i nge teki mali
i xava xihoko ku la ku nwela ku la ku endla swilo swo huma endleleni vanhu va nwa xihoko va nwela ku titsakisa va tshama hansi vana va cina va mbale swibelani swi saseka mara leswiyani a va nwela xihoko ku la ku fika tingana leti va nga na tona ku va ta kota ku hi komba leswi va nga hi komba swona vuthati a swi na vutlhari leswiyani datswani ku mi nge kumi thicara nese munhu la tirhaka a swi endlini a ku ri hava loyi a nga ta ku ni thicara ni nese mi nga ta n'wi kuma penyuluking laya a va nga ri kona mi vula ku hava okay loko ri ku thicara a ri penyuluki a ri endli sweswiya lava va ndlaku a va swi hleketi kumbe vana va va kha va la ku endleka yini a va swi hleketi ku na vana ku na yini van'wani vana va vona vuthete besana ku swi lava nkarhi wun'wani i jike exikolweni ya hlaya tibuku i ta kota ku twisisa ku swilo leswi i swi endlaku namuntlha mundzuku swi nga affecta n'wana wa wena swi nga affecta vatukulu va wena swi fana na vanhu lava vuthete va nghenaka ka social media va rhuketela na yini ku vulavula ntiyiso vo tala va kona a va na dyondzo laha nyhondzweni ku tiva ku swilo leswi mi swi endlaku namuntlha mundzuku swi ya affecta vana va mina that's why ni ku va nwa na xihoko ku la ta va nyondho ya vona yi nga ri ku tirheni kahle vuthete loko i dakwini loko a ni tivi rito ra kahle ku dakwa kumbe loko i nwini swilo leswi endliwaka hi munhu loyi a va ku a nwini vuthete a nga ti hleketi ku ni endla yini kumbe mundzuku swi ta va njhani hambi vo languta ku ri va xinuna loko va dakwini vo yima kun'wana na kun'wana va tipfuna a tlhela nga ri na mhaka ku na va ka mhani lani ku na vana ivi mi n'wi khuza ene vuthete a va khuzeki loko se va nwe xihoko a va khuzeki vuthete mi nga nkoka munhu sweswi suku hi leyi nceka boho mi ta kuma nceka luwa se a wu teki a mi cheli hi wona mi ba hi wona nceka luwani se wu bebule swibodlhelani swa vava vuthete se a hi tlheleleni la ka byala lako mi vona ongeti ku na matirhiselo yo biha ya byala loko vanhu va kha va teka xiboho xa ku vo tlangela ngopfu ene loko mo swi cheka vuthete byala lebyiyani va tlanga switokofela va ri va tlanga swibodlhelani ivi loko va tlanga swibodlhelani va ku hi ku hani na n'wana ndhawu ya ni n'wi tlangela va chayeleriwa swibodhlela leswiya ni vone mutini wun'wana swibodhlelani swi tele wa ntlhanu vuthete va ku hi swo celebrate loko n'wana a vuye ngomeni swibodhlela leswiyani swi lava ku nwiwa ku tekiwa mali ku tlangiwa swibodhlelangi ku ta nwiwa loko va heta va cina va hluvula a wu teki mali leyi i veka ku n'wana ta exikolweni ene hayi ku a va khuziwi a hi va khuzi vuthete a va khuza ho tsandzeka hi ku van'wana i va makoni wa hina i va sesi wa hina a ha tsandzeka se ni byeleni a hetiseleni loko n'wina mi langute swilo leswiya swi mi khoma njhani n'wina tanihi munhu sweswi loko mi vona sweswi mi titwa njhani vuthete swi hi khomisa tingani hi ku namuntlha loko mi ku va mhani nghenani mi vula na hina hi nga swi ndlangiki mi vula na hina hi nga nwiwi ku byala loko nghena ni va mhani mi hi hlamusela se sweswi hi fanekele hi nghena hi ni hi hlamusela ku why ku ndleka se hi ya ku tengeni hinkwenu na hina hi ku hi nga ndlangi se hi vitaniwa hubyeni hinkwenu kutana mi ta tenga namuntlha vuthete mi hi vitane hinkwenu kutana mi ta hlamusela ku ku ndleka hi ni hin'wini ku na hlamusela na hina hi nga nwangiki ku hlamusela na hina hi ku hi nga ndlanga leswi vula ku ri hi thyakisiwa mavito hinkwenu va mhani hinkwenu a South Africa kumbe aka Limpopo namuntlha hi langutiwa hi ri vanhu va njhani se swi nyumisa tiko leswiyani ene va mhani lavayani va na vavanuna va na vana va xinuna namuntlha swi njhani veri va mhani va ka bungeni hinkwenu lava va humaka bungeni namuntlha va languta njhani a hi nge vuli hi ku mhani va ka balweni va ka mathebula lava va nga ndla leswiya ntsena veri vavasati va ka bungeni vavasati va ka xipundi vavasati va ka magwa swa nyumisa vuthete ene swi hi chicha xiyimo tanihi va mhani hi yime kwini tanihi va mhani sweswi ti hi va n'hweti yo celebrate va mhani hi yime kwini hi ti celebrate hi ku yini hi ti celebrate hi ku hayi na ha swi kota ku hluvula hi sale hi nga mbalangi hi maxitrateni hi swo hi nga ta ti vulavula swona a nyumisa vuthete leswiya ane leswi va va i ku hava khuza nkensini vuthete na mi twisisi wa mina khensa na swi twa veri va ringeta ku na risimu rin'wana ta ni pfuna hali titsindana tikwata avokweni ku na risimu rin'wana ku hambi roxa ri vulavula a ni twiwi na kan'we vana va masiku lawa ta ni byela ndzindani ku ra mani ka va hi amukeli rin'wana mingiseli ri tleka Aya vuthete njhani? sesi wa mina hi pfukile hi ngo vona Mina ni pfukile. inkomu sesi Hawa i xipalavito. Mina na mani lava ha ku humaka mativa
vanhu va ku tala lava va endlaka sweswo va ri vavasati loko mo swi xiyaxiya kumbexani mina hikuva mina ni swi xiyaxiyile umalusi a yi kona ko tala loko xikolo xi ri kona impela indeed i nge hluvuli i fambete ta i ri munhu wa ku helela kahle enhlokweni ivi ni masiku rama ku na leswi swa ku ni lava ku trenda a ni hi ta va hi kha hi ku teka tivhidiyo ivi hi ku yisa ka ti-social media i kha hi ku mhana swimanimani mhana vafani mani twisisa hi swo swi endla ku tirhi ni byeleni ku loko ku ve mi ri dyondzo a yi kona ni hlamuseleni ku hikokwalaho ka yini a swi nga vi kona khale hi nkarhi lowu a ku nga dyondziwi ku tlula sweswi ku dyondziwaka. okay kumbexani tana ni yi veka hi ndlela leyi Buthete vanhu va khale a va ri na ku tixixima loko mo languta mambalele ma vanhu va khale kumbexani vantshwa va khale na vantshwa va masiku lamawani ku na ku hambana ngopfu masiku lamawani wo ti fambela timbalele bomb shot mehe mhaka ku na mavele ma mamiwenyana ma lengelela ni mbala crop top yi ta kwala na leswaku boda ni nga boda ni na mavele do so vanhu va khale na ku tihloniphisa emirini wa vona a va tihloniphisa shem a va tihloniphisa swiambalo leswi a va swi mbala na loko ku ri hi ku leswi swa ku tshiya mavele a ni ku na culture yin'wana ya ku mara a ni hina a hi swi endli hina leswiya mara a va tihloniphisa mambalele ma vona vanhu va khale a va nga fani na vanhu va sweswi ene na masiku lama a hi lavi ku byeliwe phela do masako ze ni vula leswi hi mhaka yini sesi wa mina i mhaka ku a ni ri ma swi vula ku a ku na va umalusi ka lava va tsendaka khale a va nga endli ku ve na malusi a yi nga ri kona sweswiwani malusi yi kona vo ka va nga yi na yona mahlweni kambe ku na vanhu n'wana va hi komba ku vava se loko hi kha hi hetsela sesi wa mina mi vona onge hi ta fanele hi yisa ku yini mahlweni ku kumbexani siku rin'wana swi nga fika laha swi helaka kumbexani na voho lava va yimisaka tingoma hambi hi ta ku a ku ve na milawu ya ku vo mhana vana fika ni ku famba mi endla leswi mi swi endlaku hi mhaka ku ri swa nyumisa swo fana na sweswani loko no n'wi teka video munhu a kha endla sweswi ya Buthete ni ka social media a yi rivali social media n'wana luya u ta kula a va na 20 years a vona leswi mhani wa yena a nga swi endla 15 years ago loko yena a ya ka matlala vanhu twisisa ku va hi yisela yini ka social media a swi le nawini phela a swi pfumeleriwi ku teka munhu xithombe video swi nga ri nawini a nga pfumelangi na sweswo phela yin'wana nandzu a leswi swo Buthete i nandzu mara kuza a cina mahlweni ka vanhu a tetani va tsakisa hi swona ivili loko va vona vanhu va khome tifoni a tlha a tshumelela kwala ka wena ku komba ku wa swi tsakela na loko a nga vulanga hi nomo wa yena ku ri ni tekeni video mara masiku lama swi ta ku ri tifoni it's all over na leswi a swi fanelaka swi nga yi le vanhwini ka social media swaya hambi ku ri nandzu ku nga ri khale la heta mi vona vaxisati mi kha mi ti fambisana sweswi mi nga mbalangi hi ku nga ri ku trenda loko se ku ti nyike ivi ni vo chava hembela ku famba va tetani van'wana hi ku loko munhu a za a kota ku mbala xiqepezana kumbe bamshot ya ku munhu na makwavu wa inani a nga rhangisangi wo ti chavela ku famba ntsena se mi ya ka yin'wana sesi okay se hi famba a va fambi hey se va ka yin'wana 0860002543 va United Nations a va kha va tlangela International Nelson Mandela Day hi ku komba ku xixima loko va nga na kona ehenhleni ka nena leya ya hina leyi nga yo mabulandlela swin'wana swa timhaka ta kahle leti ti nga hetelela ti komba ku hi tshame hi va na varhangeri lava matiko ya misava hinkwayo ma tshamaka ma va tlakula ma va yisa henhla hi nhlonipho na nxiximo kasi loyi a nga yimisiwa entirhweni kusuka emaphoriseni ya Ekurhuleni Julius Mkhwanazi na Witness K va nyikiwe bail ya 5,000,000 ha un'we leswi vula ku kumbexani va tweriwile ku hayi fambani mi ya ti jikajika kwala handle kambe milandzu hambileswi van'wana va nge swi tivi ku hambi vo tatana Mkhwanazi va ta swi tiva ku leyi yi nghenaka khoto sweswi yi ke loko ti tikomba tikhati ya ti tala ma kambe mi swi ri tani ha ri ka mhaka liya na ha ri ndele n'wina 0860002543 va mani mi titwa njhani loko xiyimo xi te tani van'wani mani hi la
Nhlekani. Hayi bothete impukini. Epfukile mani mingobo. Epfukini. Akenza. Hey, itesa yoyo makale ya ndasu yale ya mkarhi ya ku tlangela ka vana ya ngoma. Aka ibona na aka tibona na hina I tishangu ta matlangelele. Vari ku phunta ka munhu a ku huma rihlakahla. I swikombisi swin'wanyana swa ku komba ku dzani ra munhu loko ri komini hi ku ya hi swo ku swi va swi ri na tingana leti tikulukumba swinene. Ma loko mo swi yela kahle enhlokweni n'wansati loyi a nga vupfa kahle adzongweni a nga na ndyangu a va ta tivoko. Se swi nga endleka kama n'wana loko hi ku tivutisa ka mina a ni na mina va ni ri na swivutiso ku why mani lava andzisa lexi why sisi loyi andzisa lexi no twa hi nga ri hi ku va ku tele na n'wina va ka I Adamu kumbe xani hi yo ndlela yin'wana yo tiphimeka ku va nga ni tekela nhloko a ni swi tivi na me swi ni siya na je va swi tiva nje kumbexani mo ka mi nga swi tivi n'we wa xisati ku hina tanihi vavanuna hi tsakisa hi yini nje ma swi tiva n'wina vavanuna van'wanyana ni va na byona vutihlamuleri bya ku swi tiva ku va tsakisi yini se mara loko n'wansati a kome mihleketa ni a vona vutomi hi tihlangayi I twa hi nga ri leswiya a swi ndlaku ani swa vatata van'wanyana ma swi tiva ku ka bothete no la ku nyika xikombiso va kona vavanuna lava va nyenyaku na mafurha a n'wi nyenyaku munhu wa ku titshukisa hi swo a nga n'wi lavi totally a nga n'wi lavi a nga twi hi nga ri I vona munhu wa vumbhuri loko a ti hoxa yini a lava ku munhu wo a va hetisekini a ri yexe se leswiya swi va ku swi kha swi ndleka leyi swivutiso leswi swi ni telaka na mina ni ri n'wansati a ni mi lava hi ta hlamula ku mara hi wa hi swi endlisa sweswiya ma swi twisisa xivutiso lexi ni telaka I ku loko I n'wi bebula n'wana loyi I vuya hi le Khensani mina huma ka makoxo tikweni no va hala timayini ni Rustenburg I vuya na yena hi le Khensani xibedhlele xa Khensani wa nga vuyi tlurhuleli fambafamba na xitarati komba ku I tsake ngopfu wo ya I ya vuya I ya tekisuku ku vuya a khome nhonga phango va na nchumu a nga xi khoma I ri mhanti ri a ngo lo ri khoma ntsena ivi ni sweswa ku a nga na nchumu hayi humani ka swona mi ta holova na mina kambe I vuya angomeni I vuya na dyondzo leyi a nga ya a ya yi tokotela sweswo swin'wana kambe mina ni vula ku mina ni hi nga swi sasekisi a ni ri mhanti ro vuya a ri na ro hi xo xikombiso xikulu ku a ma se tshama ni vo xi gama tshukani botheta hambiloko ku ri keni leswi hi holova la moyeni xi vuya xi nga khomangi nhonga a hi xo lexi va vuya kota ni komba xona I ri mhanti ni vumbuluka na xitandi lexi kuwa xa ka makoxo ni nge xa ku dyondza ku xikola ni ka vumunhu a swi fambelana na xikolo va tele ngo vanhu vo ka nga dyondzangi xikolo botheta va nga na vumunhu na ndzhuti dyondzo yi mani yi veka le sayitini le dyondzo wo ti dyondzisa wexe vumunhu byi fane I va na byona enhlokweni ya wena a wu dyondzisiwi vumunhu ku veriveri sweswi hanyisa leswi ni swo ta ka wena va kona va nga dyondza va nga ku hangalakeni va kona vo ka nga dyondzangi va nga na mimiti ya kahle kha va ri na ndzhuti tani swi tiku ku langa ku voniwa loko ku ri kena va yitwa nhlokomhaka leyani a va ta hi wisisanyana futa leri hi ri vonaku n'wana wo yi sala a ku vo I ri mutswari wa njhani ta vula loko va swi endla ni na ndisani a yi ri kona ntiyiso mahlweni ka Xikwembu loko sala ta trenda kahle ni ndisani wa yi siya I vavanuna ku tlhe ku rhanga vo va ku gogogogo va veka tinhloko hansi hi mhaka ya hina va futa loko ko ndla vavanuna ka a na ta swi vona ku va swi tiva ku leyi a ku ndleka yini wembu ya ngwana u tivi na nchumu ka ku humelela yini leni I le ku vumbulukeni I le ku ndleni ka swo yini kunene swi khomisa tingana khe vumbuluka hi mhaka vana a vuya ka khomeni rivati ma swi vona kama n'wana mi kuma ku no yimeka kahle a ni yo yimeka ni xandeke swa matimba swinene va ri swilo leswi ni nga ku swindeni hayi khona ka swo yini kunene va ka mhani ha tipoyila hi ti chicha ngopfu ndzhuti hina hi hexe hina hi ti chicha ku ndzhuti ni mi twini man ni mi twisa ni mi khensini botheta inkomo n'wana mani a khensa mi vumbuluka xitandi lexiya hinkwaxo fu hi mhaka n'wana na ri inhlekani mani aye botheta minjhani sesi wa mina hi pfukile hi ngo vona epfukile na khensa swinene sesi wa mina mi ri ni lo khumbeka botheta mi vulavula na switsimi nkateko ka Mudavula botheta swilo leswi swi nga ku endliweni hi vanhu va xisati loko hi lava ku vulavula ntiyiso wo hetisela va ka mhani a ha ti hloniphi ene loko hi nga ti hloniphi a hi ti hloniphi tlhe hi nga hloniphi na vanhu lava va nga kusuhi na hina
hi ku loko mi langutisa le ndzhaku le Buthete vavasati na vona va na ya vona ngoma leyi ku nga vukhomba ene vukhomba bya vamhani ku na nkarhi lava fambaka ku na leswi vitaniwaka hi le geregereni wa vutlhanu va fambaka va ya hluvula va sala va nga mbalangi kwele ku ri vona ntsena loko ko tshinela n'wana wa mfana wa hlongoriwa ka ndhawu yaleyo hi mhaka ku va ku ri ndhawu leyi nga vekiwaku i ndhawu ya ku endla swilo swa vavasati. mi vona loko se ku ta va na vujelejele loko ku ta hayi ku nga se fika na vujelejele Buthete ku na leswi vitaniwaka geregere wa vutlhanu ta yiwa kwele ku yiwa ku kona ku fika ku ciniwa hambi mo cina mi nga mbalangi futhi ku hava na swo biha vavanuna a va tshineli kwalano mara vavasati loko va fika la ku nga na vavanuna va na nyanyu yin'wani ya ku hambi kumbe a ni swi tivi ku swi endliwa hi yini hi ku loko ku ri ku ho lava ku phikizana hi ku loko mina ni nga mbalangi ni saseki ku tlula un'wani swi vula ku a ha swi tivi leswi hi hanyelaka xona hi ri vavasati a hi swi tivi Buthete swilo leswi swi endliwaka hi vavasati swa nyumisa ene swi nyumisa hi mhaka ya ku vana va hina lava hi ngo yo va bebula a ha va hloniphi vavasati va namuntlha sweswi a va chavi ku hlamba emahlweni ka n'wana wa mfana a swi va nyumisi kwala ka ku vana va hina lava hi nga va tswala a ha va hloniphi mi vona ungeti ku nga va xivangelo ku ri yini xi ndaku ku nhlonipho lowu hi wu susa eka vana lava hina hi nga lo va tswala vavasati va claima ngopfu ku va ku vona va tirhandza mara va kha va nga tirhandzi i ku pfumala rirhandzu ra wena n'winyi u ri munhu loko wo ze u tsandzeka wena ku tirhandza hi wexe a swi olovi ku u nga famba laha handle laha u kha u kombisa ku u munhu wa kahle ku fika kwihi mara na va hetserisa swa mina kambe hi ku vona ka n'wina swilo leswi hinkwaswo n'wina vamhani mi nge le ku swi vulavuleni hinkwenu la namuntlha vamhani lava endlaka swilo leswiwani vo ka va nga swi tivi va swi tiva va endla hi vomu va ka mhani va rhandza attention ya kusuka ka vavanuna ene a swi bohi ku hi ze hi lava ku vavanuna va hundzuluka va hi langutisa vavanuna va swi tiva ku ve nge hanyi va ri hava vavasati a swi bohi ku hi ze hi va vitana kunene ene ntiyiso ene van'wani loko se mi sungula ku ndla sweswiya swo mi sarisa sweswiwani swi va hlambisa timbili van'wani vavanuna futhi loko va ze va swi vonisa sweswo loko ku ri n'wanuna loyi a nga na dignity ya kahle loko a swi vonisa sweswo u ve a nyama a suka ku hayi a swi koteki ku ni nga yima kusuhi na n'wansati wo tani mara n'wansati a nga swi voni sweswo ku loko u endla sweswo futhi n'wanuna loyi a wu ku u lava attention ya yena wo n'wi hlongola hi ku endla sweswo amahlweni ka vanhu vavasati va nyumisa Buthete leswi swi endliwa a hi nge vavasati van'wani vani n'wa mi nyumisi ka sweswo van'wani mina ni nyumisi Buthete mi ni nge pfuki ni swi endli inkomu sesi wa mina Kenzo ai 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula laha hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tweleni kun'we mi angulama ku yini n'wana loyi i nhlekani mani aye man minjhani hi pfukile hi nga vona mani hi pfukile ni hindine le ka vumhani se ni kokwani inkomo no va ni nyanyuliwa hi ku ni munhu wo yingisela Africa wa vulavula masiku hinkwawo se leswi hlokomhaka leyi mi nga ka yona ni la ku ta angula na lava va ku swi le ka dyondzo a hi dyondzangi hina lava va tolo mara a hi ri na milawu ya kahle yo hlonipha a swi nga endliwi leswaku loko ku vuya vana aka matala va ta xava mabodhlela va tshama hansi va kha va nwa va cina va ri na macinelo man'wani mo ka ma nga ri kahle mina la a ni ri kona loko ku tshama tlelawa ka xigalo hi migqivela hi kwala getini va hindla hi kwala getini ya mina se ni hlamula vamhani van'wani loko mi nga tshineli lava nga kona a ni tiva leswaku loko va kha va hingetela va ya le ka xigalo a va la ku tshineleliwa ngopfu se swi kuma swa ku ve le ku tshineleleni va le ku tshineleleni va tiku phela swilo swi cincile a swi kahle vhela lava va nga na swona i timhaka ta ku munhu yo tswaliwa a ri tano emihleketweni ya yena a swi le ka dyondzo vanhu va khale a va nga dyondzangi mara a va ri na hlonipho leyikulukumba kumbexani swi onheke kokwani kumbexani swi onheke hikwalani ka ku a ni ma swi vona ku sweswi ku cincacinca swo tala van'wani va yimbelela na tinsimu tetiya ta hogo kaya ku ve a ti nga yimbeleriwi na vamhani a va ri na tinsimu ta vona leta va ti yimbelela va yimbelela vana va vona
loko va kha va vuya va yimelele mpfungwe le hayi va kha va tlulatlula va tsemakanya n'wana hala ya wela hala un'wana ya wela hala sisa swa ku taniya ma swi vona ni tsakisiwile hi ndhawu ezita xikundu va ku hi nga chayi switswiriri loko mi chaya switswiriri mi le ku lahleni ka ndhavuko lexi nga kona a ku fanele ku yimbeleliwa tinghoma tetiya a va vuya hi tona teta ku mbhonjana na swin'wana tetiya to taniya swi va busy naswona mi swi twa ku pela lowu i ndhavuko wu le ku endliweni se sweswi ku chayiwa switswiriri a swa ha twisiseki kusuka ku siya kwihi hi swo swi va huhulisaka swilo sweswo kasi na lava va xinuna lava va milawu lava lava rhangeli va ngoma va swi khalima na sweswo va ku va mani a hi lavi switswiriri mi nga tshineli kusuhani na vana lava mi ta mi ya va vona kahle loko se va fikile ka ndhawu lezi ni vona nge a swi ta hunguta micingutwana leyi va nga ku yi endleni ni mi tweli kokwana nga khensa inkomo khensa swinene hi gimetile hinkwaswo leswi a swi ku munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka